woka gu masumpa na be me dia ye na di odi aye me ne se maame no to ne ntoma wonu o se obi to a wontua no enkofu nya atwi o mode maame to no dia ontua kopem se na wo yo to ye na oto ne nsa na o maame 20 Ghana etimi wi be bo so nyensa mawo still maame no ntwia na no makora bi na tie na nse na na yawo ene maame no ntwia sika ne dia ene kwagem sika be kwagem toma no breme na yame ya adu na se meton a me de maame no balance Akoma no ena okwaje ntoma ni nyina e baaye ti maame ode ntoma no baaye no na maame no san baaye no ka che maame no baaye ne ntoma asem ekosi mi hu yo di nti a wode be ma na maame ne de ntoma no me pa cho me bawo ntoma no ai enu gina asem so ti na kampa se asem no so de ko baaye no se me yare eni ekwaje me ekoto ayi se agression hospital man so agression eti yare ni no because di ho be se teens me ko 1 month e me ko makura bam enti me ba no kura ketewa no na me nya wo so nyensa wo twani for force ma mi bi no o so obetena se wi so nikunu no kirade na ma papa ni gigi nkoma na wo je me ba no eti me podie manhu wona na ye koku kakoku na ode ama akola no eti mani so tete mi no ena msi fo na hu se ma me na ya na ode afedie mani aba me ho so ntia na ode akola na ba ama na num ade na ya ade ye me ne se na me mfe me hu ade kodie no wo ho si me ya ma ase de pia bi awo me mfe me tie mani ma oxygen na esisi no so enti papa no ama na wadon ni a o ma akora ni koko o ma na duane ama me na akora bo so mi nsa na papa ni ka kire ni se yare a me yare no ni ana mi ku me ho na papa ma ni busa ne se adentia wo so madam fo ni ma no bi na wono na emma me sika emma bi yitwop money emma ona na madie na maame na to ne ntoma wanya abotre wasa kodigi na tam na maame no abon dua na wo kunu na maame no ebusa ame na mfemme adanse fo nyina ho maame anontia no me ntoma na mfemme eji na on de na buafu na ebe na kodigi na tam maame no ebon dua ene ho na maame no se wosere me a situation na wo mu no enye timi nkofie achie me hoto me a na mabusa no na me ye me hoto yo ni fie pesa asam na ha na ni eteke o be manager me pa shan ese dia no wanya ma me pa chao Maa Akos bienti ama yare aka akra bi na ma wiyo ti be kwa na mbusa papa no se be na maame no wo bo ni dua ene wose we die wosere me a ekira asam ena mse ne mate opa ma chew enti efiri ho no eni bosomye nwotwe bosomye nkaze bosomye nkono na msan yare na chi no msan abubu egu ho bibubu ho afedie medafom meja menanya medafom we me jabu ma hono no funi na be saye kasiye mentiasie me de da ho saa afi papa ntinani ehwe mi yie na ebe ba saa nsoso na wo manya me ho a ya so na manya di samse bebubu egu ho no kure awo ye mpa bo ma me ya ntemu se bibia nsibiem na ebaaye eti ma saa ye ko gibifo mpa ebo kire me baaye no saa de me ko ya grosu hospital no ko twa me photo ba kon na mo shem 2 weeks se me mra eno ama mensi ho biem o yare be ma ne ye wodan me yare ye wodi mani ankasa woni o yare ne dia me ma hwe no no o yare wan hwe o dabi wa hwe me eno ame se ensam bi ehuhia no de tete ne san so ba bia me gina no me yina yie na me je plot bi o ma so ato akro no kra na e wonsuom yanko na wo me bewie na wo nsuom me hwe papa na atete na otete me na madam fu bi wo no ka chem se mele wan hwe yi a wo be wi o so wo be ko okuro ma nam se bi kuro mu nsoso de enya ade a me ko sese na me ko ton proto no okay na me de ebe hide na ukuma se okay papa itwa ne ho e be di me no ka chem se me si me ja no dia okay asantemo ni hadie wo ma me ntana da bi fa mi fi se hwi okay ene baaye na se me ja ne dia ene ni ko mi kuro na man ko dia ba bi a me ko akotena bia wo be ba betata ne ampa me ko no so Maa Akos na me ye wo mi sa be ka sem ko kuma
se e ma mi sa na o betata me se woni be ma na jai me se de me na jai enti dia no wonya ma se de a wonya ma no se wo ja mu sa no se me didi se me ye den agi se me ya me de me na won kola enti me nka ne tententen me ka ma bo nyina e 25 million ena me dan so etamu aso eno so ye 12 million eno so ye 12 million ena 87.9 refibi wo de aha ena otwumadi ne say watwumadi se wa mama bra me ko bre ye nyina asase ya wada akoma mu nsema bedwafo na agi adwan ya wiei na yede akoma mu nsam dwumadie no ebremo wo baabi bia mu bia enu nti bomodia na etwembe wo radio no akoma 87.9 na say ye wo television no so a ene na Onua TV na fe Rabi 1 TV Onua TV na Rabi 1 TV ubenya bi ahwe wo multi TV no eso na Facebook die akoma 87.9 akoma 87.9 YouTube akoma 879 YouTube akoma 879 sa pepe enti so Facebook ono like your page no comment na wa share de amaye na fei wa maye more stars na YouTube no so akoma 879 akoma 879 eno nso bomodian na emia bell no adoma ne so eno nti se ebre ne so a na you get notified na chese won so watumi a share links no de ama afofro enti bomodian na subscribe efamaye wadaroma o share na chese won so wo share wo Facebook no now we share our YouTube and so at the akaho na mameka some win show was see those who have mocked you shall become the announcers of your success says the Lord na chese omu di hu fe no womu ankasa so na beye da wubofo a wo yiedie no womo ebebo hu dawuro de achamansan sa pepepe ene Nyankopon no ose abrebia no de meka nyina ne se ubetu anamopa obabo brapa na abrebia nyame aben wo se de be ya womo a yempa wasam womo ho ye omahi na ye pese ye se wo ne ye du hu fe wo di hu fe no ebedru baabi no na womo a na mo asomasi na mo benten mo na no ke bia no dem mo na no atade bia no hye no omo a na omo besa ye da ubofo a wumpuntuo no nkankro no yiedie no ombebo ho dawuro de amawo enu nti fa ho baterade na menim se bibia ebekoyie de amawo adepa information center ewo kotwi afaitia enei make say wonom ebuomu pa Big Love Radio ewo Spain edem Otaibo Radio Modern Ghana USA edem OPD Radio GH and you wonum mebie ni say ho ha na Free FM manager dachi hene 97.5 Tachiman make say wonom so ade atomu a Tachima afo nyina enye bie na womo etie na Sopa Online Radio ewo Asafo Pokuska Palace France also womo ebiemba bia wono wonso biemu efa emaye fans of Akoma nsam Maa Akos Great Family Charity Foundation sanso and a Happy Home Nikki Pizza Fan Club Akoma nsam platform no ya share ade atoso mon share because Nikki Pizza Fan Club said dom we woso nya dom ketua mon share maye na Akoma nsam platform no and also a dom guso pa mesamo every individual what platform no so no emomodin say emo obia be share de ama ne nkrofo esanse eno so eka ho bi na yetete sa WhatsApp groups no eno ntimesramo mon share emfa emaye ne bibia enya kama first story no eye Piwak Natural ya wode 3p garlic mixture aba na grofine emojadro yanko na ene ye ne ye first story enkodi enkomo bema wona ne yeretie na oba no abodam how ben ena ofemu yenkotie bema na mame mu ahawia yi no mame na pomo te sen nyamiado na se nyamiado me ho ye pa within ke friend Patrick ba dido na kwaku na wo free buy ke mi fro boas ne buy okay obuasi anka wo ebi o hobiem ena se di anka ni na apragu okay yankwae edi asem na to Patrick anakwaku mame dase
many a baby in a friend abana. Ti me ko han dan wo omo krumo omo fie. And I'm doing home. Ti asetena no ma na nyensen e de bae. Na omanana ebusa me se me wale ne ba no. Tina failure tina mintimi yi na no se bia ane anase da bi. Akoma FM 87.9 Kumasi. The free nanana no o ka me se me ma de bancha bongu. Nti ende me twa man ka bibia ankyere nanana se bia bibi sa sei. Nti di be week as no ne nanana ye ntokatoka kakra bi no ka che me se ho na wi akokwa na ni abo. Nti enu na kire no edi be 3 months e de kona me hu se afuro no na moja e2 ge no na moja na de moja na e2 nti e ma de ko hospital sa na enyi te ya na sa nyin san de e be se ana mo kire se sa de afi o mintu free honum if you plan you keep your honum kama ge ni dimachi e me ko han dan o empatase ti patase honum no yesa nyin san bi ti sa nyin san mu no na ka akra ma na wo na meye se onko ma me ho na onko ana so onko ma me ho na me si adan na so di kan wo ne ba pinyin no o ma me ni ko hospital no ma me ni na anyi ni o hospital mo ntanya de obekọ ma me ho na me so se sa dia me so de obi wo me nchen da mahu se bia si na wo site na wo ka wa be na mahu nti se sa dia ene ma me fa onko me na nam ho o te panyi 87.9 ana se ho no mu de won kwantimi nchen na obawo na me so da bi me de sa wo kan sisi ya mi hu se bia wo na akwana bibi sa se nti misrewa ya ma me fa onko me na ho no nti asola me ko no ko dan so fune se me si me de ne ko ona me na ho no ana me ka kire so fune se e no kre me si obi enwo me nchen da ama hu se bia sinisinet ina problem bi bakra na nya da metimi hu nti ke se bia panyi bi nche no ho dia ende nkeye ana me ka asanti e kwa koye wantwi wo mene ga ni ntam ana oti ase na me de ne ko mina na mo 87.9 Kumasi na onu be 3 days na ma mi kuma ba ko e ho na eja o ka kire se nkura no mu fi ho no nkura no maso odene nti se be ya o de on kan kire me na me nto adumala kwa nketwa ni bi emfama no mfensi nti ospinsu no kura na si ya onkura no mesesa no rof no pe bia ya ade wo nya yi me ma kuma so ka ya simi na ga yi bufu ye se adento aka senti o mun pe na asam ti edento kwanto kwa sa eno se free home no sa bai ti o sa ba bi no a me yesi si ye benden ono se o ma me mra na me si ma bebia ma me wo no e kwanwa tenya de bi nti bi ya nkonko ma me o so ma me ho so a wonko na me yesi kuki se sa dia ma mfra ma me na ma me no mla na ma me bai ti ma me bai no ono ba te panyi su hono no ti abran ko ho esa ko hobi ti hono mu no mo se ni ba penyi ba ko oyale enam na nam ma me mu yese sa dia o mu sa de ne ba me ho na yese wa ba betna ne nchen wo Kumasi ti mi ko aduma me ba na yese o ma ba mi wa so onyim ye no mo ka kire mi se hwe na ma mfa na nko hospital o mu nye operation o mu nye surgery o hono nti mi mfa no nko hospital kese asempa won pa boy ekon ha sa no mo ka no mo si ono na wuo na wu awon no ba be wo no enye fedi agro man hwe ya obetimi awu nti mi mpe hospital kese na me mfa no ko ana mi siu mate nti oba ya no ene ja oni ma mu ha si sa nti awo ka no no ana yedin ko dom na ase awon mu be ye dini pa nti ebobe anadube 12 na ma me frɛ me sɛ awon mu ayedin tino wa pa ambulance omo de ne ko ji nti ji ho no mo no ene jo mo so mo de ko rula operation room ho no mo ba be surgery no nti ho no ma nti na o se doctor fon so mo ko pepe sa o mu tusu no ababa be nti o mba na ese wow amoko hwehwe tools asi bia ura operation room tools ni so mi sa no mo ka che 20 de 20 boy inji o wien be 3 mo no mo che mi se ge na wo ana mi so mi de nyame ase na manage pa se ge na wo mi di kan gusi ase na oba na no so oba no de no ho ye na mi so okay oba na ne ni hia me won de me ba akran de me ba oba ne de en obi di hie nti wona no hia me ti o mo ka se ya na eja me ye
ene ja me be okra ye din kan kire wo so de banche be bo ngum ye to so mienu wo na wi akokọ a nani aye dan mi bisaw nani abo inti muka so bi de hye ento aso inti gi ho no na omo du so mba be yi no ene ja ma me se skana me dum omo skana asa ti se be sa en komumpe trotro bi na nka bi omo ntinam ena ga ne si da bi na obi a wa foforo de eni kwan se o petrol to bi tinam ntin chi se omo fa dropping ana ma me so si ska bi ani ne ho sisi ska me so me de ma omo nyina no isa entimi fa sa dropping no ene ja mo ye no fa text no mo de buy omo de ba fi ti edibe omo ba fi be week me kwa adwuma me ba na se oba no buafu ana ma me so ti ba bi afi mi hu na oba no be ka che me se me ma me didi na tem na ma me didi watam sisei inti ana me koma na me kubusa ma me se o aban se o ni na akon aden ono che se so o ya de kura na oba na ka che nsa aden nyi si na ye no tin wo nyi ni si ana ma me ka se ono no penya ono no awo ba watete ni ba sa be pisa bla wo ni na wo ide ebe no hu ade ye awo na ba be kire na ade ye ono ka se nto kan to kan si na oba no papa flem no ka temi se afu awo fofo na to kan sa ndie ompe nti sadia me packing niama na onko o maame mo na msiu mati ti sada na fia na mutimo no na ye wawofo de ana wa na de bi ne ahan wo no oba wa na wa han wo dan ti pachani nti no oba ne nko na nko awon ntina wo so se ase oni maame ye wonchi ni nti ompe se bia problem ba bi si akire ayi ntino ti oma me de ga ne ko ehonum saa anyumle na ada ga ne be ko na ga ni sinema nti na me na mukra ba me honu se bia ya omna na awu nti on be hwe ne na kanso a ti aso ne ma muti hum de grant ga ni sinema wie no isu ni nyina na otoye na ne se mma me na hu ne kugu ye nti endi na wadi esi ne ba ne ma na kogu wo ma me no wo na so o sheda ene mintimi nkire se bia o sheda na se wan sheda me hata na me wo dem no mo wa pontintinu mi na otugu abonten ana se fie ni yam ene otu nsuo no gu ye fie ni safe contain ene o machine a se animu no ewo nti ono no wa abonten na me na mo ti sa na abonten o bangudu ase nti o sinema no ya o hwe nsuo na gu no ene se ekogu omo ho ntimi hu se bia o sheda na se wan sheda na da bia musi niema wi a ba bia oba no tu nsuo no gu ye na ho na munyina musi niema mutu nsuo gu da bia nya ho no ma na nsuo se ho no compound no suntin ba bia pe bia betimi a ahwe nsuo na gu ba bia pe bia sa particular place no na me pese me hu se ho no ye ba bia mutu nsuo gu da bia mutu nsuo gu yanko go mutu nsuo gu de bia no ono nim se wo mo te ho ehwa na mo hwe nsuo gu na kogu wo mo so ba se mu ntu nsuo mu ho de a na che se asem no hwehwe aso nti yanko nti e ba sa na me de me kopa ma me na na ma che se we di omo fan se ne nana ne me na makopa me ho asem na abeka wo mo nti mi siro mo nti omo fan che me nti me na me kopa asem no ye den e di ban se nkanya mi a nka we nyina ensi nti omo na me na ka so won de ne nana no na oba ne jitu ze anade na waka kire wo ubisa no oba ne de me ekin be hunu mi ka chen se anti na wo yesa nti wankasa oyedin wankasa wanyi ano se bia me kunu ma hu so wo mu gina ho enye bu apayo man shadow wanyi ano wanka bia oyedin nti mi pa ma me acha nyumne na me de ne niam ayede epe ka na me dom ko o ma me mo hono ti o ma me hono ma be 2 weeks ko 1 week sata na lockdown mu nti mi ho no ma na oba ne flem se akra na o ma wo no akra no obi abefa ne niam na bag no ma befa bag ne niam ni nyina freedom ho o mu dem ho na mse na ye de na akra fofra wo ho anya akra no kwane man kwane o edem ho no o niam a wo ho bi na oba penyin su niam nyina wo ho bi na ye de na me ba no kwane ma no mutim befa ana o mu si me mla na mse me o ho de me ma na ma ba hwehwe bag bia ntinu bebi on be kwa hwehwe bag bia o do mo ntimi de me ma ono wase after time class and the whole information center ni krom hono mana ana me ka sense no mo ko information center no mo ko na so ne si hini obi besisa he na ye dem
omo dem edan na omo dem ni bi no edan mu na nyane manisi ya obi be ono nko anso ne ade obi fa ya wa fa bibia wo fie wa ka ho akora ketewa ne ne ma nko ne ma nko a nti akiri no so obi kire mo se bag no ma de kosi baabi nti omo kohwe na se me ba ne ne ma ni bi nim ebi ne wo mbe ebi nim ene ya ene me omo hu ya na me si okay mate na me ka cho mo se me ba ne de e wo mu se me na me ne dai na ya wo no but me mapam de won hya ase bo hye Yesu Kristo apam ase nti me de so bi ka so ye ni bibi kura na eyo ne ni awurade ntem asem na me de me ka se na me twa so nti enu na kire no ana me ko tu me banidin ti me ko tu me banidin Sunday Monday ahomachi no flag be for no flag ni se ona na awu nti o mo se o mla sa anadu be for na me su ade nyanchi nti no ma ade nchi ansa tabre no wa na akra na di say ya friend so na ewu na akra na di be 4 months to 5 months ono mo se ona na awu nti wo mla mi ho an tama ge ne ba be ko o ma me wo me do ko ma me ho no wanyum ya me de emema ntuma bi ma sen ko mfa pa maternity nti e ba sa no niama na me maame niama na maame eto de bless en ko de be ma ne nana no ge ne ko no yi ni nyina agu ho e na de me de man se ko mfa pa maternity no e na nu de ode koe to ode koe na maame ka se da bi ono ono amamle mu no ono na amamle mu no saa de no se bia se ode ade ban na opo anase ono wa ya kasakasa na bia wa jeja ne niama nyina agu ho no e se ne niama bia wo hu bia na e se wo de na ade de eble no anase wo ko na e se wo sisa ni nyina ere ede ko oni problem bia be se wo jebi wo ho na wo di bi kode a se bibi udi asa de kon kan ho a e bia bibi betimi ayo e no ofro ba ne se nka on fantuma na me de man so on fampa maternity no on famla se in case of hwe na wan fan kan ho na so wan fan ka akra na ankofa problem bia ede amle no ana ma mi ka se ti mi ma mi ka se na awba no flem se ma mi se obekunu so no mentia se papa o mo yede efo maami anwulani wo maami anwulani aha ena wo maami se de enchire yemu yi wo ne kakra me maami se ye ya mamle manwuna mamle mu no se ebia enfan se meni obi na ako aha se meni na ako no se ebia niema bi ana se ebia ni pakron so yare na me kra me kohwe na nipa no wankantima ahwe obewu oni na ako keke no aha se meni ne nkasa se bia mene na ako mene na ako no se ebia wo ne mako wo ne me nkasa na me yare wo be hwe me kwa me betimi ya obetimi ewu so ma hwe ni ya ebia obetimi ewu se enya wo na abo midua se me yare na me yare no hu se o asome se de na mene ne ye fine to kwa ne ba ye ntam ne koin eto yare a ma me nkɔ hwe no no wo be hwe me a wa hwe ya me metumi ewu bachane se ba sa na mene wo ye nka ye nkasa nti wo ka sa no niema no o konesen ko fa ene ne nana de na ode bre ni nyina de ko nti yi ni nana de ni gu ho ena de me de man se won fampa maternity eno de wode ma wo yere no eno ndo ode ko ena ma me friend se da bi se sa de a on fa no nimla na hwe no wan fa nka no ana so wan fa ka akora no ho eje sa de a problem bi beba nti o kan se na abna no friend me se ma me se obekunu mam so bekun sisen am ka so de on ka te ko na mfrɛ maame nti me frɛ maame no ɛna o chichiri mu se kyerɛ nam se na maame na saa na tie ano se a o mama mlem saa na tie nam se nti hɔ na mfrɛ ga ne se ntoma no hwɛ no wamfa anka no ho ɛna wamfa ne sakra anka ɛna gya me yɛ yi nti edi be ye call lockdown ne baaye no ɛna oba ne frɛ me se o pɛ so ba back nam se da bi because papa catch me say call ma me ho ntimi hu ade ko nda me frɛ me nana say oba ne so o say bu na me nana kra ka say oba na wona ho ti wo de akra na blewa ende say nyi problem na de sabe ne mo jai ni nyai ba I say akasakasa na o man ko na akasakasa wo no ma me no akwa wo anya 5 months no say ba eno no agi sawo sa ko bi sa ma me so oba na say bu na ma me aka che o say bibi say ntima ne ma onye oba wo ne nete ma on sa de ba ko mi se on so mo kasme park ne nema nyina no won kuntina mi hu se asesa wale no gya na bibi sa si wan ne park ne mango
girl no man packing in your manina. One man ma packing in him. Or papa cast me man call my moon to man packing in your manina. But oh papa I catch you say and in the banner in yai and I went in the banner relationship no on supporting. O mi do on kabi bi ankyere me. On kabi bi ankyere me. Nti o sa bai. O bai na ase ono na nkasa ase ne swat na busa nsa aden. Na o se o akura no o ma me so usunu de ntino o ma me so ntimi na. Untimi na fi ho no ntini akura no ya on fa no koma on fa akura ne mleme. Ene ya. Awo wo mo nti be ma de wo so ye hye nti sa ye beda. Mati. Nti enu la kire no obae no nti ase oho kakra bi osiniti niti sa na ma de na ko hospital sa nti tama onana no bewu ya mo friend say omla no nti okoe no obae nti omudi onana no 1 week no na okoho ena ejamso me ni asoro na me ko na sofo no kas me nko ade nya ade obetimi kas me nko a me nko nti obedi machi ena odi machi ne ekọ nti yekodu ho no na o ka che sofo ne se ni yem ye ne ya na msi na da oba ho bedi bibia no so odi hwe nti oba f me di kan on oba fie anwumle no oba no se ni ye ni yem saa na me de ne ko hospital ena to no tenu no to na akiri na o sase ni ti ti edi ni ti saa na o ka che me se ade ne se esi ye no me mfa no ko ma me ho edi kan so da koto enchini bi sen ko beton nti enchini ni mu no na mfa enchini ne nyama ni nyina edi ko ma me ko no ma me se on pene enyi ge no nti di nti na no so wonye no nti mi hu ade kro nti o so wonye no nti na ade so asa na me ka che ma me ne se nka oma ade enchi oma ne ban na ho na ade enchi ade chi a na nkoma ba ma me so on pene nti nchine di onje obeje nchine no ma me so obeje nchine nanka ne ba no beton no aniti nti wanya anto obeje nchine ni mo ba ne ba ne di o ma ne na fie okra ma de nchi safa no kwa na dwo no na abobe sen na abobe 7 numu kono nti nchine di ma me ne je nti me no oba ne sen ya cha ye kono hu ne so aba ko na no ni di nkomo na me ka chen sa de asa me kra me freduma ba kra me nwale nti wanya ne enko asa me ka nyina na o mfimi na me yesi o ahade wu krum ti ne ba na ade sakra na o do betimi anya ba bia da na me de me nya ba bi na na me gya o mo ho na me de me ko ti me ko na me duru bebu me sani firi abo pepo na akọ adumasa no na o ma me frɛ me se ne ba no na me se o ne ba no ho no ne so aba ko di nkomo ti me de medikan na o se ade asa na nta woni machi anko nti okopeka ama ne ba no ma ba na me se yo mate nti kwansi no frɛ me se o ma nya ka o mo banti no me ntwe o mo ti o mo di kan be du bo food eja me eni ekufi ti ekufi be 3 na weeks uja oba ne ho woni ne se wedi nkomo no uja ne ho se wo ba fie no o ma ne sika so ne se wedi nkomo wia o fa ne lorry fam ma mpatwa na sika kula no mo sika se bi o mo famla nti be 3 weeks we do on mo ekọ no na osase ni ti biom na m na wuti de ade pa na wuti ade bia wuti na me ka so nko hospital na so hospital wo nko na so ko pedu na me dia o me ka so flame adwuma na me de me ko ti me ko adwuma be 3 days na me ntene kana me anta me ntia ba yinka ti adwuma no kra ma nwie na me diem le kana ba me ba na so woda ho na me na ade kana ho kra ni me nyina wo ne nchen na me na ade na ye na so no kra wonimu wa ye mmere na oda honum ohon man am pe taud bush na mpepa no na mpata edition am de ne ko hospital de ne ko wie na fast na de ne ko asoro na me ko no na so funu ka chem se o si a wono nko a te ho ade kro ye ne de enye ti se sa de a asoro fi ho de eja o mo bia tim baba be de hon pintin tu de nko ma no me da honum se in case of bibi ni a on betimi ho no ma frɛ me na se ma ba na me see you to ba nso ti ase to ko tena asoro fi ho obo na busuafo ama ne se omo ba ne ba won chen no se ni ti ama wo de ne ko hospital wo wie ye no wo de no ko asori fie o ma me obo na mane e ma mbu bia ma wa mo ne papa ma ne ma mbu bia ma ne oba no so nye ne ho ade patwani ti yankwe okotena asori fie honum ti asori fie no da me honum na papa ne flem se so fun flem se me abena ne yere ku na am se na ntokwa sesen nti me koe
me kwa na omu kechi na abran se opie kwa wonten oba na se maame si nsu bi ani fi nti won konko se nsu ba ko ede emle no oba na osi skekura no ana odi skane to maame na akonya nchen bebi ote no nti otomleka ko nsu ni ba oba na se skani ni hono ene ko dane ento kwa na akasa ma woni maame no ti miye na nkopa maame na kyense misre no to won fa ncheme se bi e ni banti na maame su onu kwa de sa ni man de ni mu ti ana papa na ka se bebi ete no ayen kwa ete no mimintu yentu mfiri honom yenko pedan foforo si yenko pedan ebi anipa wuma ebi ahonom ni se bibi ye no kra na so ni bibi ye ha omehu ti ko pedan ana ba na ka se onu ope valanda ti menya valanda man ti me ye valanda man yenko ana o ka che me se sofu no me mompa ewu mai na obompa ewia na se akwa kwatina na me siu na sofu no be sa ni mani ne ewie ti ada yekọ sa ada ne mu no ana o ka che me se wakuhu sofu no yire wakuhu sofu no yire ni sofu no wo faase omoda ana me si sa asem de mesre no me panacho pa Jesus hwe no wankofa sa asem wi wase abna se de ai wase wakuhu sofu no yire ene sofu no wo faase omoda omo yes sex ai ana so ku pie so ama me ka chen se mesre no sa asem wi die so onim se na sa asem wi pie pe e de asem kese na banti mesre no okoda asori fie wo asori ho no pachani okohu se sofu pemu ne yire ene sofu no wo faase omoda o se sa no hu na mesre no sa asem wi die me mpese e be pia bonti e me ye ti me ka se no wan fi mi kura ana o fle sofu no ketwa sofu no ne sofu ketwa baako ana no o chiras me ka me kura me ka me hwim phone afiri ni nsam ana odi phone tuam ne ka na odi pie ye ana okoka ensam ni nyina kire sofu no sofu ketwa no ana o ka asam ni nyina kire ne sofu pe abna no ka asam ni kire sofu ketwa no so akoto se sofu maame ni sofu wo fa se da eda nti me free ho no sa kra no sa so no kra man sensi mu biom na we do business mu nti enu ni twa so nti mini ye dididi ma ka so sai sofu amfreo na yira amfreo obi anka bibia nkyere me mini se sofu ketu anko bo sofu amane ya na nti minim hwe mi na be pim na nyina obi amfre me enka bibia sa nkyere me se bia asimsi na sintin ka mememla ani bia no ntina no wo mu sofu maame no a no one ne kokum by heart no because wa bechewo no wase okochi wo mo no sofu maame ni nso hu no ana wonu ne hu wo mo ma me omo ehu no ma mpa twemi de asasem no ko kan kwa na me yum hyehimi timi kwa ma nyan kwa mu sakra no kra se no because asem we mu odu wan hweye e de asem kese na ba ntimi de ma nsem musa ne ho asem bia biom na emi de me twa so nti e betina no ti be 2 weeks ana o se wo hu se ni patiti bi ekura abo aba ne kese so wogimi a wode bon be twi ni moma so na msi nti ehonu ma na onu ka o ka sa asem ne kire me na msi na no so ko fafiri hi a nipa no wote sen on so ni patiti bi nti nipa ne strage nti free ehonu mo ko no afina asene kasa no asesa na eni bra obeka che o se sofu ma okoto se sofu ma me ne sofu wo fa se da no edi se yansa no wo se beka che o se waso da ye nipa tietia de bo bes be 3 weeks ano o ka sa asem no ye den e de kire me nti enu mu na se kasa no mu ne kasa no mu nheda anye ayi bia biom am ndi kra na mi se bia e bia fever ni bi sa na sa ye ni sa ena me din ko hospital sa na ese na enyi ti me bo papa mane se ade sisi na eko ena obi ka che me se sofu mame bi wo kurubua a wote pasado me mfa no ko ho no ti me de ne ko ho ma mo o papa mane ma mo ma me amane ena me de ne ko ti me de ne ko na sofu mame ni kire me se edi ka me de ne ko na sofu mame ni ho ena ga ni dwane ti ga ni mo ayeden ti ga ni dwane na fe na mi hunu ana me flo papa bona ma say ade si na me ye yo na me ye no abana dwan me hu ba bi kura owo o se dru de den wo koka because wo abusia ana montu a wodi ni tu nyina because so me abusia ya we because wodi ni ko hospital de din kan yi ni ti
and then obi o wa what if you nyare o ubon se mitimiti e de bedru hospital na to no wawu enti wo de ne kwa hospital first one kan kire busia wo de ne kwa sorry fie one kan kire busia second sorry fie eno so wa mo abusia ma ne bra ehu o kwai ti mi bo papa ma ne sa no ana papa mo bae no me ko na azu isa sa odwane no asa dwane aba bia me han dan no nti ejire na papa mo fle me ka che me se mememla omo honom na asem sisi ko no ne enkoka nti me ye na mpe madamfo bi ba ko ka me hu se onko no nko jame ti ye ko na madamfo no busa me se uni ba bia de woko na me su da bi na me su omdu ko konfufie ai na me se konfufie de ye ko eden because papa no anka me se o de me ko konfufie omo se ye ko busua fie na ya ka koka ensem na ewo ho no ti ampa ye ko na se konfufie ti me ye ma agim ka che madamfo se konfodam da mi minura ho no na madamfo no ka se ba bia adu no se man hwini ya e be nti mi nye ne sa na minura konfufie na me tie na ase na minura ho nti minura na o se konfoban se abena na amfa bu ama me maame nti se saade a chi se omkopa maame mo ache nti wan fa bu ama wo mo wan ka de kodie pote de bi wan ka de property na ba ya no mo ma dwene ye mo san o mi de omo kan ma dwene anya ma yi bia se bia o ma ko bibia na se BBC no ho no o hwe nsuo ma ne go won mo so patwane 2 akura ne ntade 3 entoma no mo se entoma no ma ne enfa nwene ho kra na ordinance som ni nsa so entoma nim wa pa mo ahye de ba to wafa tama ono no entoma no ode ni nsa so satana maame ni ho no aha tama me entoma no ma no na maame ni ho na maame ni ho no nti ono entoma no kra wa anya mpanti ne ewo ne bagim aha nti me kan se hwe no wanfa ne nsan de anka nti oba back na ntoma de me na meko yi nti ntoma na wo me ho no sisi ye ti so for I confess wanfa bu ama wo maame mo yento aso ti wanfa bu ama maame ti ma papa ne maame ne papa ne ne na ne mpenifo bi ba maame ho ene ja maame su free voter ba no be pama na maame su ono ne de eye ne ba ene ne abena no ena ase ne ba ne mintinu me wo me ba krope nti wo abena ba no fa ne se ne ba ba ya o ka me ho nti wono no woni boni bia woni trimse bia obeka se bia agesi no ade no nti wono de na kuma mu fan wono we kristoni nti wontimi fa bibi sa nhye mu ana mo se papa ne se wo mo de shinap ne 100 cities no mo ba na ma me se wono we kristoni shinap ne de onsum because no kristo mla na ankyere ne sa nti yenya de obesum nti mi wo fa ba ko ka se wo da bi so wansuma ebi o mo kokro ma adwen ba yo tantanta se still na de no nyi ntum ana ma me o mo so ade na ye eja o mo didi nkomo ho no ma ne ye ti ho no mo na ma me ka se se be sa ade a ene ye nyina yen kan bom na ade ha ge no na yen san yale nti o mo sa kan se ba bia sof ma me na me di kan de ne ko ho no mo a odwane ye no no sof ma me ne ya ade nti sof ma me na according to abena no one no wafa say dan there be any sof ma me foforo ba bia me di ne ko ya odwane ye no ba bia odwane ye no ha nti o ma ka se yen san fa no ko hu bi nti papa ne ma me ni nyina ti ase se me san fa no ko nti me de ko no mo ka che me se me hwini no wan se nwane bio na me si yo mate ti me de ne ko nti me ko ne ko to sof ma me na nkasa wo efie ti nti ye ko to ma sof ma no ho no no ana obuta me se ne hu ni power na me si o ne hu ni pa do mbeba ti o kakra na me fro papa no ti me fro papa na o ba ka che me se o ma me beba ti o ma me na ade chi no ma me ba to ma ba na ka se o me de ne ko akochia sof ma me no ti ya kodu na sof ma me buta se o be fa ne ba kwa na na ma me su da bi nti yo ho didi nkoma anwumle be 6 ana ma me so de ne be ko ana me si na o do be ko sei anwumre 6 ai ya wa ba wo be hwe no wo de na ade ko so de na ade ko ba na kra no so hunto no na ne hunto no
ono so ordinary no nti ema me na mo kan sa ase no bi o yale nyina esan yale na wo di wo be ko de wo be ko sesen eni ja ono ma me na nti ase e na okọ nti okọ kura kwan so ana ba an ka je me se ma o ma me kura ne na eku nti o mu du kwan so kura no obi apa apa mu nti wo fa kura ne de ne ko o de ne ko na mo di abana ko sa sofo ma me no ho no edi se yansa na mo friend wo ma me amana ba ho ade chi no ma me ba ho oh na jesu we ni boso me kura na ka se awatna ha che ye hu improvement bi ya Debi ade chi ya no ma me ka se ordinary de continue nti ya na me fro papa se ne ira be fa ne ba no nti ma me ne frɛ ni kunu no ofun so ntimi hu asɛm kura o musa e kan biom nti me ba na yɛ aban asa ba ba bia me be han dan na nti edi be 1 month to 3 weeks mo no na o ma me frɛ me sɛ o ma ti hospital bi nka o tabuom nti yɛ nkɔ tabuom na yɛ nkɔ hwɛ doctor no mo ne pane nti yɛ kɔ hɔ o mo mo ne pane no nti yɛ ba fi na me ka che ma me sɛ oh babia hospital ne o mu krom honum na kwa wantiri nka ne ban ko tena ne nkyɛn na on hwɛ ne kakra ma me se da bi on pini ma ne ban ne tena ne nkyɛn na me se me adwuma nti ye bɛden ti wakasa manka bibia na me de abaya ne ba efie na ja me tena no ho na no ho ye den ti ne ho bɛ ye den na se na no ho aton kan okay nti ne ho ton o so okɔ ma me ho okru ti okɔ bae no na ni buafu na buza na anta buafu sa na o se yan o ma me se babia me de ne koy na nka me de ne ko giska duru sofo ma me ne ho no ai wo de ne ko giska duru sofo ma me ne ho me de ne ko giska duru na am o yale nyina prese ohun ton me de ko giska duru man ka bia na me ka chen se nti so onim se e bia obi free abrochiri kura bagana ha abesa ne ho yale asa koda nti babia me de ko ne giska duru a me de ko akɔgye ana ana me ka chen se obi ama boni bi ansi ye mom pa se boni bi ansi na mom se wo sa yale bioma Akoma 87.9 FM pacho yes noise bi wo background or feedback or munya feedback bi wo program na so I don't know say eya ha na Onia TV nti mon check emfa emaye mon check maye to aso pacho o ka che me se me di ni ko giskado na me ka chen se nti unhu se obi flablo kira bagana abehwe abeji yalehwe asasa na chakoda nti babia me do ko na ho de ni de na kire se bia ho sikadu na me do ko akɔgye na me ka chen se obia ye mon pa se boni biansi na mu se o sa yale bioma anya de metumi ado akɔ babia se o ma me se wo de ne kɔgye sikaduro o so ma me aka kire ne se babia de ko ye no na wo ye babia gye sikaduro ntimi hu ma wo anya sorry ya sorry ye mesom wo ho ya som wo ho nti wo de ne fa baby foforo bia ma me ne hu ya na de ntimi fa baby foforo bia ho na me nti osan ba wo ho ye mra na ye pese ye ne wo mu nyina di nkomo na fa ye hu no kra wo ma me ye ne bedi nkomo ye ne ma bra papa bedi nkomo ye ne o ma me no so bedi nkomo na ye hu no kra wo mu nti ye na ye ne o mu ni nkomo to aso ebe ye ntokwa ma me ne ge ne sa na m ka se ukra me mfiu because eya we nyina we ni proof bia do be nti me manfi no nti bia osole a enu anu na odidi matem sa nti na nsentem ye me ko adwuma sa me ba no se wo som dae no nsu bi wo mukromo ye fen kotobon abesom no dae se hwe na wa ma me sane biem ana me se wa ma me sa hwan wa ma be sane biem se o mo sade ye aduane nti kana wa mansu mu ho ama sansu ni biem o sa na nsu ni besom no dae nti wono wo be ko nsu mu na wakwakote nsu ni na me se na no kwati nsu no sa ayedai na no ye wadwuma wa mfimiti mi sa kwa adwuma me kwa adwuma no ti me ba na se touch bia me toy a me ye oji touch no ti me hwɛ so na se wa yi video a wo ko nsu mu ti odu nsu no se na wona na mabo me besra wa che na de mabo ana o video sa na me hwɛ na nkra no so di nachi se nti se video wi a se kyerɛ se nti video ba kwa me sa hwɛ no na mahu se snap ye di snap egugugu nsu ni nkyɛn wɔ hɔ no na me se na we de free he ana me ka kyɛn se next time go ko nsu ni ho biom a hwɛ na wamfa me ba no bia anko ho biom me ba hello
Mira me mo ha. Bako de. Mira ta. Mami. Yo, Maa Akos ni Akoma FM program no ya Akoma mu nsem. Me se winim Patrick your friend Kwaku ne wo ba benanse nsem ya. Me pacho wo bibi kakra ben na wonim efa wo ba no yare ne ho ene anamontu a woni be mai atu ede afa ho. Ndawasi. Ntanse last year ana kwara ba ni nchen na oba na oyare ndi na ne bi ko ne fara to ele ko wo bo ko hanu ko 87.9 wo fata ni da ko ndi ya na ni ga re ni suna wo fa ni se ese ko ko ni masimo ani de re ni ba ni kan ba anje na ma ka ta ndi ko mama ni the person who na me free Kwaku ni Kwaku ni la ndi ai tira me free me say na je no be to come on ni ba ni ore Kwaku ni ba ha ana Kwaku ba ana ni ba ni na ba ko ni ya da ni su mura ni professor one Patrick ni ba na di ni ma mi atem asa fi je go man so ma mi ba yi 87.9 Kumasi na say kokko ba ma na che ni mo fa bi fa Patrick say enzo na ko so ni ina si ina si na akura na wasafu sofu bi community ko ya shi ni bi ni da wakata to sofu no ina sofu nzo 100 akura no ndi Kwaku ni bi Kwaku sa ni bi ina si ni dia de ndo da ba na ya ni ga ni na akwa na na wona ti ko ta ndi won fe ma mi ni wanda to pa ya su ni na ngeshia ndi ni jela ne ko asoro na tifles na ba to ko wono wa oyra na mi jaya na ha kana mi ko ndi ko mi na ndi ko mi na ko ye ko ti ya ndi ba ti no bi fe se o ya trade ndi ni ya na ni gande ko ko no ko tan para ta ko ko se ya ba trade de ro mo ndi enda fa ko la ni ko ni kanda o wamba ndi ni ba me zo ba ma me ba ya no na mi wa fam ko ye ko si ona ni se ma ni didi ya pata ma na ndi ni mama ni ya ni le na business se bomba kuma na odi ongra kuma ndina Patrick ni da ana ma ni da ana fa ngo mari ni ni kuka ya kidi ya ni ze bunja ya bitinza ana ya ni ta papa ni se ma ni odi won wa na ka ti apa ni na ya fa ni de ya ni ni se ni ndi madam ni free one musulmi na mbisa hapa ni sana wote tunapata haya ndio maba trade mani umadu ji wani ya trade ndio na baada dani ni wa famasi afini sio mbaya na baada ni wa famasi wakati ya so ba ya kwa ni ndio ndini ina na bo na mtu na ile sana ndio ni kwa na mala kwa sisi na sio na ndio na tutina ni so wa pesa mani mko ya ni ba na okini ni na ya ni saba ani wa frame sa kwa ni na saba Maybe I read them a dinner, and you're not about it. One friend of an Christian war, a seminal, on turning down. You know, for an account, a mother and a man. And if you need a Christian, that's a part of the Christian, and it can't be a some say. I can't hear the minimum. Maybe the citizen by a mere blow particular and go fast in the mouth. And you pass to the already empty dear, I can hear the already. And then the mamma because of the abo. Ona wana akokwa okuboni bia na pasi de betre mi se de bia kwa kasa idiabo na na ndra won ganjire ni ozu ababu ni de bia ba de amon ganjire he ni ko idiabo ba na se ma amana beji ska 5 million ni tazo beji 10 million akoko abeji 5 million de man 5.5 ay fantasio beji so ngo da na no ay mo ngo ka na ngo wi na ndi tribi na mo mbango beka ide ya ajimuka ay ji de mo ban beji ndio na maana ni bia no se already na bano kwa kwati ndio kwa kule ndio basi bio beti atu bia ana pati tsembe na kuma so tu bio bwasi ndio so fisu ni nani ana msiu na media kwa sile ndio na kati pati sema ba Indonesia na ba kwa ndio sio yobe shiani ama ni kwa so fu se sio ba ya rele se sebe ya huri papa ni maamia na maamene ba na wafiama ali cheno amre ndio maamene kwa ndio yunu ni wada masipa tu yunu
mami ni ti aka ga si ama pressure ni diabetes akinema sanzan zemu ndi man kwame ya da bari ndi bare sana no yaho so pour ni di dingo mana mi ko di dingo dan ka tin so baye ne se mami ni dinna kan ban wa on ban go no ko so ba ajira on face kan on face ma kwala no on join baby because o ma ni se ko pa ko ya party e do da kan ko ya mi ya ba sana no ma sa de ko ni ja ko na party na open on da party ni mami ba ya bran sam e se tsadi ya party o di be se wani se na sha kama no on yapo o tiapa kusunu ni se makama to da no kana kan ti dem de se ni bi sam party ni ni do wan se ma ni fa ho no na se oyiri no kra ekofa mo ba no efri ho no wa ma mane ni me dem fe party ni ana o ka ti dem se wa ko sa na ma de ko e dem so na ma ko mo ko sa ya o so ni go so bi ko sa me fe me na wa so ni mu na me fe ni kana di fe ni ma no dem gan se na ye de ko sa ka ni mo ma ya fe ni ni na ka ti me se on ko ni ngo ngo sa na mo ma o so ya ja wa ni de vie di ni na ni e mo ka sa na me se ma na da fa no ma ko dia ana party na ko no wa ni se di wa ni wa ni kana ko ya ni 10 million so pro pay baba ni dia e ga tan na kana o be sa so 10 million na o be jim ana be ni se mu 10 million na tia suyen na o ko ye no so odine kwatena fie ana wo no so ko pay asori fie bi de ne ko ni wa san go nya fu dingo ana o ba on ana mo wo ko mo din ni obi so odine ko an is a Patrick ni de mu ko na me din ni obi di ye ko so bia ni o ba be na to wo ma so sen wo won fie sen wọ́n ní ọba pẹ́yìn ni. wọ́n dín fi bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn. Akoma FM 86. ní 96 before ọba bẹ ṣíà kwaku ẹni nàtìrà nọ na wàá repent wàá dà. ní wàá baako. okay wàá baako yẹn nhwẹ ẹbírí àmúkọ abosomfie no 1 yẹ ká sẹ abena edidi n'ase baatem ehwie nso eguru so 2 yeah 2 wase yakohu no sɛ sofo maame ene sofo wo fa se da mu frɛ maame ayi kwaku maame epa ne kyose bibi ni a won fa nche anyenya bia sofo mutumi ko sofo nso so mi de na sofo ko na me na mo mo so ni ko mate de bibi ni ko bibi sefo on ko no sofo baako ndi ni sofo mbo na kyerɛ me sɛ akra no yo tredawo mu ko mu ni ndi mbo na ka kyerɛ me sɛ akra no tredawo ndi media ni na mba ba se akra no ngwa no ejata wanti ase enipa mienu ene ko pie abusumfie ho sɛ abena fom wo mo frɛ baako no aka no ye sofo bia na yire ne wo fa ase eda abeda kyɛ sɛ nani ko hu ye no mo ko ho so ekopa wo mo kyɛwo ewe de yan ko so ti ko wa media me ko wa nye ye sanse ni aso ni ko bi ko ni na yi ko bi amu ba ya on ba no fa wa ni ko no fa wa ko ni sa no me ni so and the so fun die because ma ko wa na me boa because de man go na se efri ho so be si de yehunu because abuna fa ni pa yenu this ko kunu se fuwa se ko kunu betu ma ti se e bi e se ndi ngo mu so asoro mo jai ndi mu ze obi na no ka tire me ya meti aso sorry de dia mo pa wo mo nkobiem but dia me pesa se mu bro mu chinchini pa abena yeresa mo ko ha na makọ ha na e bi nso a ba bi ba ko amonko yi ehu ne free enti sa mo kan bom na mo ko ha akoma beto yem ama abena ho atono e na no mi kire o se sisi a me no wa idea de me no wo no ni ti min goma ni dise maame ne ko pati ni min de yom ko ma so lan gom de kwa ko pache ni na fa mu de me ma ye no maame ne ko maame ne de ni nyame ma ye ensi on se no de wo kan se asem we kura no wo ba no edam wasabe oboya ma wanya pressure wanyini ama wan yare kura by force but ebia baby asem ne wo no so yenwie ti sa wo ka se omumom nko ho a menti ase wo se wo ne eja wo ka kwa ni fo ni ya ga ma mu de ko ma wala mu ka pete ni dia na o ma wa de ni ni se na ye ba ya o akwa ni ma de ti sama papa ya ama ma papa me ne papa si aka e ti zo o se ga wo de ko be kwa na be ya le ma ga ni e ti ni ya ga ni ni
so the media what people that me better me bo awon say me nsa bia me hu nza obi a on dia wale me ba nza me nza ni obi a papa me to say me wale oba e je me obi a me ka he so we are on the brand ha me ni mo he and so because so me me say for person me ma obi ma wale me nza wale ma obi a me ni obi bia je wale ni bia je me ka ya si ma no nko ho wa ko ho akrema no nko ho no akọ na asama koba yentumi nyan ni musa ho no na woye no ho ade se wanya no ho ade krampra na mpra no ndi ma me pa ma beta oba and ni bi shana ni ma ni bi shia bia ye nya ne sanke po na so ene na mafuyi emeyi wo mu no ma mi no di ba ma wale no ma mi mo mu na ko ka wan ni anko di me na me ba ho di ma bata semlasia ta do ti di sia di ma kase di di mo wa gba mi mewu ja mi ni na wa ni di mo wa gba mi mewu ja mi na wa di ma kase ni se di da ni se ni ala mi ni ya ni ya ja frenia ya ja ga mesi ni ko ya ki una ya ni abo ma frenia mo ni se futu ya ni di mo ko mo kan da men da fa ya ni ta mo frenia ni ta mo frenia nji because of our bonus bi se wo boni yare ye ya kuranda we hu ne se woni be ma bi na ti ana meboa yes o yari ye ya la se wari mo ni se woni be ma ni se be ma ko bi na me ya du se o so ba ya se de adwuma bi ho no ro ba ni nchen ala mi ni be si na me kire ni si ye bi ni di ngamo en wo kire mi se woni abana na te woni na afa ya se ndi mo ma ni be ko mbeba ni se free sa bi si ni bi sabbatical so obajini santa be ba manu na omuko eno ne sa de na o da so se ne sia no de ya afa ba enka ma mi ne o re pasi tu ne ba ma afa na ko wi you to wani na na wo fo so wo ni han ko ku sie dima di ma sini di ma na ko sie dima no eno wani na me ko ko ye e ka wo se ne bua ana ndere ko be tamu sie dima won gor ma no ko pa ni kunimra wa ma o de fo se wa ko tra awu mi ni wa so se wo bana be hu ba bana ni tibia mu tesen ni yobia mu tesen die na ya wayiye wasisa kura mi busana to se de ni ba ko ya to ma to da be buru go to se nsema wa kikani de madam e jamba ni sa Sembaisa o kikan sembaisa ani mane o de se pa de no mu gano e zema wa buru si no akom busum wo mu feel like akom wo ho ye betumi aka say bia eno na efa no ana bibisa ya de ya ni busum bia ni fi e na akom bia ni fi o okay na mama misa say se de na be ma yisi kan say abena kran yin say ye no o ma no kotena ne na bi ho okokon o wi ye so ne maame mehwe no eno so ne maame akwa hwinsuo de agu omo so we na wo ba ne abena sei na ni subai esitie wo yobi a wo mu ade kekakeka sei na wote ne de mane akwa no ne nje ha ne de me nu kro ne ka no we kekakeka sa no mana na ne bre because so o de wi school na no kwa ni na o ko ye no and the na se ni bi because wo ne na ne maame ne ti okoko bi ho ana mi amezi aso ma no gwan ko fa ma de ba ni ngona ma ni ku skuya o de ko ho ndi ni kwa mi ayo ko na pa yu ni ara msanzu so ni ndadre ko na bushi ti ni ko na ni fa ni ne na ba ko police ni wayi ai wato wana titi akora na na ya da na titi na ko ni ban ko ya da ni de ya ma ko na ya me na me ho da tene ni bana dia ma na me ko na ndo so ni da o mo ma de ba ni ku ndi me ti se ni fu ya me ba ni ku ni ba ni zi ni aga na me ba ko da 14 years na ni so and you want to know so bia na ko ba yi te bia ni ni so mo na to na party ko na te na ni ndi obi and you ni se dey sit because I wala ya gan 24 years ni yeah mo jaya ware de baby a ware fo bi o ho a wo mu jai kra na okuru ne yire because ma wo mo ntem nti wo mu tumi kasasere obeyi eye wo yire dada ya wo ne wo abena no asani subi enkoye mame untumi ni nkomo enfa abena ya we ne ho o mu ade wo no fra mi an gasa keka ntem die ni nzemfu seme mini patrick na mini ma na kwa wan en ye pese die na jilen mo kika trum dia na me me ndi wo fra na makati no because we nie papa
Okay. Na ya wo kokko sorry bia wo kwa me na kopiem say bia yes apart from there ye ko abosofie no mo keka ye no e bia wo ba ko bibi say wo ko bo obi dua na wo ko do tem. We dey tie practically train say on if dey bi ko no practically ko no wo mama nye say dey na no fa kan no mama nye so ni dey bi ko bo so bi ro me ba me dey bi ko bo so na bi ka mo ko dey ya so mo ko dey say we dey di meja free say dey and 100 akola no practically na wo kan na wa ko bi na mo ma ko bo so na and mo ba ya mo engineer anja bi anja na practically say kan yo say ana ma me no ejidi na ke ndi no ndo say kan ni dey bi say say an pa so hawo ko bi wona mo wono ono practice na ka sa na so mo ko ba di ndi won na mi to ga mbi sa mo say bi abona ngam so mo ko da no bi ne serious ya ba ba ma mo ko da ne ya se tre da no mo ko tun be ko de no ti fe so ni bi tun be ko pa pa ni ya di ndi won na mi to ni ko na nam so a because mi ndi bi ngam ni na practice na fa nam so di bi on di won ka tre be ya ga ko be da di se ele so na wo kan yo ko se ni ko do ko na pa mo ko be di na so mo ma ni ha ba tre mi di se ya mi ni ti la ko di ya mo fo na ni la di ndi se pa tro di mu sa pa tro o mo ne ko be di ya ni di ni ni fa no ma na o kan bu ko ya ke ni wo pa ne fura mi pi na so tro akona ya ni ni manza ni di na di o ni fi na ni ta ni mo ya fura wo ma akon to wo ga de mo ma pa ti ni na dan fo ni ni ya ni ya bi di o ko a obi di ni ni tro no ma mo ma ni ana mi bi sa ni na ni ni wo ni so a wona pa ti fura na ko kan wa san e di ni di pa ti na o no ni kan na so a san na ba di na ti ni bi kan na san na ni ni di no ubi ka mu bi ama me ni Nyamisha ejabadu nyamisha wei eye abena eye Patrick anase kwaku awote hey oba woni ne wo ya asese wanya adwumu hawo no ne papa oba ne papa ena watese ne ne din komo pani ata nyamisha o bibia na ye bese aba ho nyamisha pa Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno so eguso awutie no wo hwe bi ewo Onua TV ena fe Rabi 1 TV Onua TV betwa wo mo ho aba emritiawa ombetwa wo ho aba na kyerese wo mo asan aba betwa so nti so wo so Onua TV akọ break ya enye se wo mo awie na mom wo mo ebesan ababiem na wato so ede amamo nyame nhamo ye ne kwaku ana Patrick ena di nkomo ememma no amofa ma di 4 day bu benya sema di 4 day so tiese wo for ba di 4 da enti kwaku kofa ba ena sese oba no enkomre nyina wabenya adwum hawo yade tine hawo ne na mane a wo famuo no ena enei wo oka amye nyina yate bie no ebia Marco. Yes. Abna mame. Mentini ensemble chichima so kakra. Mentini abna mame o yo ba tan. Mentini wo na wo kofa akra ni fi asori fi ho de ne koye. Enti se ye fra wo ba ha na ye ka kira wo se. Ese se asem we ye tena so na ye hwe kwan ye befa so ye de wo ba ne befa so. Wo ba ha ene ye ka kira na ase wo ko wo be sa ba. Wo amabiem. Enne ye asa tena asem ne so. Asem ye ba ha 3 weeks niye ya tena asem ne so na ya fra wo kire ye mu a. Eno so ada. Wo fa na wakate no. Obi afa oso wo de ma wo je ya na wakate no. Wo je ya na wakate no. Aba wo na aya oba na. Abraham no na wo ya oba no. E na wo de be suo obi abrantie so. Enye sa fa ade no fa ko no ne kire ye mu. Fa ko no ne kire ye mu. Abraham no fa ko no ne kire ye mu. Enye sa obi abrantie wo ntumi ma na mra sa. Wo ntumi ma na mra sa. E ma kiye se wa be fa wo benti. Wo de ne ba ya de so ba be so no. Sa Abraham ya fa ko no na wan kire ye nsam fi se wo ba ha na o dwane ko ye no. Ye ntini nka biem. Wan fa ne ba no so ba mai kwaku benya na sumdue. Kwaku benya na sumdue because ba do de ne ko ye na wo ko hwe no wo ma na hwe no na wa fa no enti ha ne biem se anna wan fa ko na enu no on fa ne ba na kwaku so nko bo ne bra na ya mo mani pa nwere ya ho se ya ba fa mo ba na ya ade so nipa no Abraham ya fa ko na enu no mako obi tia on kan kira no se wo no so hwede a on fa na ya ne nkasa na won kire ye mu na ya nyanti ase amfiri Abraham ya fa ne sen amakone oye de adwuma
otontone ma wo krom enti ama kɔ ne ye ne ukura di nkomo bibi wo ho a ɛwo se wo bie ni kyerɛ yɛn wo yɛ batan ebia na wo dɔdɔ wo ba no akura manaka asɛm bi di akyerɛ wo a ɛwo se wo ma yɛ nyina yɛ hu na fe yɛ hunu baabi a yɛ de abena bɛfa because okura memu miɛnsa wɔne wo ne na wo sɛ baako ɛna no wo ba dada to okura memu mienu ɔne ne wo ba pani enti wo hwɛ makra ya sɛ sɛsi abena wo wɛn wo ba ha na wo kɔ okay abena wo maame ho wo fa ne nkwa so de fo fa ne abena maame no ya bɔ ne pa na abena ɔsɛ ade bi wo mama o ya na wo hu sɛ e baabi ni wo gyina na wo de yɛ saa obi ne abena maame ni asɛm oba na ayare ba ma na be fa oba ko ya fa so bi ni oba ni free ba ma ni fie nyina kyerɛ sɛ maame ya bɔ pa sɛ kumoba no na yɛbɛtumi aka no play yɛka ne dwa sɛ abena maame wo na woyɛ abena saa ɛnyɛ obia because woni wo bia ma oba yare bɛma na ɔno no problem na ba brani yɛ solve dina oni fa di tira ko fa ni free ho di tira ba sa aboy be he no ti wa ni wi nyina ya prepare asibre ma asem obi ati ko tue sika so ni fie se ya he no abrantie ya etua mu 1000 ade chi ya no be fa no wo fa ni send them our back yan so fa ma no ya fa no na sa ya fa ma no ya invest sa ma ya fa ma no me suspect ma me no na me say atiefo temama ya program nyame andom ahemfone empanifo lawyer fo titiri atiem na sabi previous obi wo tie bi anim say ya asem akwa no abena ma me nim hu bi enti ma de be bo abena ma me say o ma me kan kire ye say ampa me ko yi ni furu ne mum anya botaye bo ni ntira ko yi ni furu ana say bi a me ba ha no bi nti ana me nti ya fra wakati no o de am obi no na say wonya wadu so be kasa e kire say ade wo di wo fo ɛda na obi bono ana obi na amala boda no na nipa no so sɛ na ho ntoma bepa efisi omi woni sɛ akoma mu nsɛm so de ye wo bible no kɔfo no kɔfo he ye nsɛm ma so Elijah mo enti ho ntoma befa enti nya de sɛ obaba na ma me to ne nkra sɛ brebre ama amane ma saa so bibia nkɔka papa ɛne grede opa wo mra opa mo ma na ye wia ono a obete nka nyame ukura wo ba hada na ka kire wo se enebra na yentina asem no so na yenhwe wo bi na wo mu nyina wa be so na wo sa akọ o mo bi da ma dwane akọ wo nyina o ti futu na bi ba kire no okay betrase na betrase na wo kofie bi mu na ye bisa wo ye bisa wo ye se ohoho sabre ya abena na no something na ka asem no ebre wo ka kire wo say wodo me nana no wo so ka de asem na kire no man ka bibia nkire no nti wo ka hwe no ka de kire wo o se me ma de bancha bongu yo wa ahaw wo ye ma hyew ma ho de me yewhye me sabre na wo ne abena atena anya enfie sen oni nyi fi be 1 week to 2 weeks no wo ye mo hyew ma me yewhye me ba we hu sa ba bia wo kɔ ne ye nkɔ ma sa town me twem ho kura wie ɛna obɛka kyeme so wonyem nti me ka sɛ ayeka ɛna brebe so ne ye ka kye wo sɛ ayi owowo ni akese owowo na wi akokɔ anani efra ɛno so ye brebe ɛno ye tama ɔka sa asem kye ni week ɛna ɔka no no kyerɛ me ɛno so na wo ne maame na nya asɛm ana da bi na me ni maame ni problem bia na wo ne abena nya asɛm akɔ report wa manana no ana ka kyerɛ da bi ɛno so wankɔ da ho anwene ho mienu man na me kyerɛ sɛ sa town no ɔno cat no wie na ɔbɛka kyeme sɛ wonyem sese abena na nati ase wawu ayeka why mo na kwa ye blood covenant ye no nso mo ko ehe na mo ko ye kire ye mu ma me da se oban me ne no wo ho no mo na oni mi di nkomo ti am busebusa na o se ono tama o papa ma no kwatena ne soa bi nkyɛn wo dunkwaw nti dunkwaw mu ho no na se ne soa no nkyɛn na kwatena na ne soa ne kunu epese ono na abena ne da nti ono wa ampene nti satan no ye stubborn odi pie efifie no onena nti ma boys bi ekorepu no omko repu no ono so boys no mudua se nsuo nanka enya sabo no o ma meka no kra nsuo no enya omo se nsuo no be ye ma omo o ba beda nsuo no ase ono ka sa asim si ye den e de kire me ono ka se oni mama mienu akwakoye family plan eno kra no family planning
blood covenant nti eno kwa me wani kan kan chiri ma me bi le di kan ka chem say asim say na bena ne be den e be kan na me ka chem so e bia ne yale na o yale ni ti ne bia eye yisa ade startem na yare na start tama o ka asim chere ma me na se na no no ewum kakra nti tama ne ho be ton kura na hwe ha ne biom e no ni wani mi di nkomo say woni mama mienu bia e mojafla ana me se na no so omo ye ne sen no so mo di ade bi twa nensa nti wadi nensa ho kru no baabi e di kire me enti wo a wo pese wo hunu no bomodia na bra Facebook live Akoma 87.9 ya de bekrew nensa no ya se di osika se wo ne be ma ne di mojafra no ya twa ho da wo so apese wo hunu abena ya ye di ne ho komo ya fine girl very beautiful girl and nei why sa no eno so ya de ne beto so na woka edene sano ebeto so no wahwe yankonti bra Facebook live and on YouTube intimi waka sa asem kire na busan se inti hwan waka kire no ono so wonka kire obia na am se ene se ayo ebetimi ahawo wasi wo an ye nya hwe na am se hwe enya hwe se ebetimi ahawo pa intimi mi janu na kire di inti tama na me ni omuti efi honum na me nyem no ma me soa me frɛ me soa ba se makwa kodi nsɛmɔni ntino o meja me cause makwa nyimo bi ba nti wo mra nti yɛkɔ ma me hɔ sata na me nim papa no nti me ma me soa ɛne me mu no yɛkɔ o ma me no hɔ ana me soa de kɔ tu nanim sɛ asɛm si na mbɛka kyerɛ no nti o ma ba sɛ bia o mbɛka sɛ e bibi sa na yɛ sɛ nti ma me na nka hwee an kyerɛ sɛ bia o papa wɔ ha si ana sɛ o papa wɔ ha si nti one onana ne gene ma mu nyina to no didi nkoma na ma meswa de odi sole ye no okoe ndi se papa ne kase bia wonim hwede a ene mimintimi nkase bia me na mahu mi o man kyere me o papa no nti a kyere na gene fle me ka hye me se o papa se mememla papa na kyere se na ebra wo hye abena no wo ma oni o papa di nkomo na minnim papa no nti minnim papa na niko no na papa na ka no se wo hye ne ba no wonim wo pachane wa me yi wo di a kyere no sa brante me na papa me na me no baba ne nam no but yare ne ba ye kyere sa ne otie ma me no mi di kanye mo no me ma me soa ekọ ma me ne nchen nti ma me no wanti mi an kyere me se bia papa ne ti ha se na ba bi papa ne ti ha se ko ba kyere ba bi o papa ti bebu sa abena no ti me bebu sa no wie na o mo se adwuma bi kọ ayamfre honom ti ye adwuma wie na me si da bi ma me fa so na me nkọ papa no ho na me kọ papa no ho nti wo di nka ko hu papa no bra woni abena anyem ya abena me de ka kọ papa no ho ena na papa ne ka se hello Akoma yes na eti say nyame adom na mo so nyame adom na no wo ba ha Maa Akos nya Akoma FM na ya fe wa ye nya wo bi ene me pacho enti wo TV no na radio hello Akoma me pacho hello me too free radio and that's TV no ni come okay enti de make can say enti ehonu de ukwohwehwe papa no e ma ni hu sa wonne ne ba be na 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 ne won kana den wenyina no ma se sata uni di nkomo ntimi mfa ma no hello Akoma kata mi tie me da fo ni ayi bi sa won se oba abena ni yadie ya wa yadie ni faribai minim se wi de na wonim se won Patrick enetie sai na wo sete wo bai ni yare hello me too no radio and asa TV no wodi adum no na yen kasa wo phone no so dum no yen kasa wo phone no so nti sai mo aye hello ma kwani na no wo bai wodi ani die ma ye bai nyame ya dum a ekira ye pese nyina ye sa hia Mese nyame ya dum a kira me pese nyina ye san hia. Ye san hia. Me patro se ha de wa ba ada. Maa Akos ni Akoma efe. Ma ba oda. Enti me se me pese kira ye san hia. Ye san hia. Me patro wa ma kone. Ma tri. Enti nyame ya dum a kira no pa ye behwe wanim. Ma tri.
was a trans because said yes and some ni secrono yan person number bi no obi beka say ase abrama me kra say yo enti wo de brane entas na ye hu asem no mu no kre na sa brant ye di fa ma me ye di na fa ba bi a e was ye so ye be fa beta choma chwa enti nyame ya dum cha no pa ye be se ye be hia na che nyame sha so no ye eni di ama ye na wa ye no sa ma ye be hia grow fine mojadro enwa na chese se wo benu nom na wanyini na fe waye fine na bibia etumi akoye wo bedidi wo beda wo ba umfiti kromo bibia betumi adaso na kwan so dia na chese grow fine mojadro no nunum bi last year grow fine edge award na edra award dia na wa wonim se edro no papa bi pabene ano enam egbo adwuma eno ti enei wo ba wo fiti kura nya obetumi enya fibroid anampo kura se ebetumi esi wawo kwan anampo unyinsan a ebetumi asai wodie grow fine emojadro misty eba kolena keba ashtam smart eba obwase friday mess apidan pure live chemical ne eba shop mo enye na bomodia na fred dr grow fine e was 0244 596532 0244 596532 na any doctor any nkomo na yeka ne so na mo a uhia tobi na emua o rocket clinic limited ye the pakum capsules and haba janika 442 pakum eye memedro ubememu aye mre usisi mu aye mre uko ya sesi na wo teso wo de eye pakum bema nonom na kwaje 3 points oba wo so de janika 442 na wo so de age ade kisi wo so ka ho bi enya kisi onya kisi na bi kis kaki machine key eno na meka no na je se onso watumi enya bi nyame ya adumu akira Patrick Obasan aba wase ba beba ye bebisa ne se abena ka kire no se mema bia repu no pe bia wu kai woni mema mienu anya covenant because one o ma me din komo definitely o ma me betini ya dono so mu asiko enti e kya ya twa so na minister na Jenica 442 wo ba waje wo de kama van capsules so de ye be ma wo dwo so no ya sehyeso wo dwo so ntentem wo prostrate no wo so de ya van capsules metformin capsules bua e ma moja de afrisane ye woni padua ni mo wo to se ju wi fa number mu kosi form wo da na dwa wuntumi na arthritis mo ye adwumaden mo de eno so eye metformin akokra ne abrewan mo kojo na baba wa rocket clinic limited ye we kuma se alababu abu station ye ni siko house any di hwan mo freyen e was 0248 885040 0248885040 na chesa wonso wotumi ama wonsa aka edupayi ebi ye first second story no entro so oba odi roots mante roots wo freyen aba Sophia. Okay, Ruth, me pesa wo bubomo te sade woni wo bia nya ntokwa no wakoma ye oya no sade ye azikasa no eno asa wo minimo mantamo ase wo bufu anya asem ketua nti sa kasa no abio mebuo kasa no na ye pesa oko abra fa ye numu e mampacho bema bi na mehia no efrene prince prince efrene wo we Sophia menene tinae eno owode me kwache na busuafo na me de ne ko mabusuafo nti ho wa na papa yare ye no wuye o ka so kwakoye me ho ade na papa yare ye no wuye nti wa aho ade na amaso nti na juma na okutaka nti ka no ebe se je ka no tini etifia ti be 1 year time ena minyinsen ni mu eba ya beginning de wa ankaria wa anyahwe beginning de wa anyahwe ekwa kakra no amefu ni pie na afidi wo dan e medi kire me na afidi ehwa kakra na ne buafu kakra asem na abeka kakra bi na ne buafu na wodi watam no oto ho abontene yinsen ne ba mu ba epie kase no wona ne bekasa sika 70 pesos nti wase makofa ne kwa 70 pesos ma ngara obomdua se memba ne beka meyam minti me nwo meba no obomdua se meba ne beka meyam minti me nwo no minti me nwo meba na ma ne mba ne bebo me so na me bo ne ma mama ne se ni wa ye na ma me se ona ne mfiri me so
na me so man fa ni agora me so me na empire boss na me bom pae nya me so e masumdwem na me so e masumdwem saa tete na na gusu a wo tete me ebuwa no ma wo pia wo nkra wo kwa adwuma wo nkra ubusa anza wo kwanya wo muwa me yale da ho no ma ablantie be sore api wo musa asa ho te se ana se wo ho ye wo ho to ana se ho fa na ye oya asa ne ye mu me wo ye na me ma me bae no saa no wode ye me nsu e vena baako wo fro bonte ba no akoto bia me be baako si fridge so ya no mo so busa se nsu na esisu wana na me se me ma me na fa ma me nua kuma na ban ne no me ye ablantie ebufu ya le ntine nsu abeto agu na ya no mo so nsu ne sa wonye sika me se nsu one bottle na ye die nko anti obuafu ne nsu bo se epamome wodi matema pasa me ma me so wada mu amfa me ne ando se bia na ase aba ho na bia wo man kasa na se wo kana yi ahye ne bia okwa ne de wo ho aka akirem ma me anka senti ade no se ya ti pass nsu ba ko ene nti wo kasa me da sa na me ti wo enti de wo ye enti ye enti akwa na yale ahoma chinko ya sa fro wo sa me yale me wo kaka na se me nufu eye be mu ya me enti ya wo timi tigu me so sa ya fro ma na de se de unufu mu ya oya wo dia kwa hospital de ma bu biduro na me kwaje mame bo modia ne fa kwa hospital na doctor fo ni bi wo specialist o mbehwe wo dia bibiduro wan hwe ya na ekodane ya de boni bi o ti ase me pa cho ye na kona ne mehunu no na nsan ti no ama me ye ma hye me pa ena ade ai wo ye na ma me kan ya na ene ye wo kasa so no wasinti wadwuma ene nipa da ho ne se nyam na me wa ha no ma ne so ba ne da wa kwa ketwa we da ne nchen ne nti wo be ma na ewu ne se me ni ha no ma ne se ya le wu ana na dwebele no wu so wo na ha no ene ne ma me kasa ya no so no ko adwuma ti edibidi no won kasa me ho na ma me de kwoto me sofo na sofo be e kan ye no kwa ye fra no kwa no ni fi eno ne bu fu ye na ma ka se enyanya me ya obo mi enyanya me ene sofo ya be ma no bodua wo se be ba ne be ka me yem be ba de we di ne chi no obe ka me yem ye ti no ka se oba ne be ka wo yem ka 70 pesos wo se wato kwansi egu wo na me nya zika ntonso na me koyi 70 pesos ena busa ansam na me fa wo se me ba abaya na afa na me se emfa nkwhye na ye mia na me fa ya de ntima madin fa de me ba no se me na me fa na nye wona fa ye ena obobo dwa me ba no be ka me ye nti me me ba no wo na akra nya se nye wona na dia ampa cho no na dia me tini fie ena wo se oba no be ka wo yem 70 pesos nti 70 pesos nti na de na wo nya adwuma a wo kofa be ma ne 70 pesos akotonsu na me tonsu se na me ni esi ayi wo ho sa na me nyam na akra na me kutonsu e wa abrepo wono ana ka na be se me nante kaka na be sisi ye me na me bete na efi kaka na me ko fa 70 pesos en hono yes ha dimu na akra na ngini wo ma na wo de abe wo mba ko na maame abeka na maame se me fa na sasa na ba ho ahomete nti bibia wo de minsu nya abotre na me nti tu etimi tena be wa man na bibia ma yo se na de atena cho na de obi anko na me se na wo pese ye ko ana wana kai be ma no wo yi no na me se na ya no ye se ya tena ya we de ye nko we de atena che na me se na ya pese ye ko ana na se ye nko ye no eno na wo pe ense ni ntokwa na modi ye foundation o maware na senti no enti eno pese ye ko ana na se de ni akeka mu ana nti kasa no yemu na be fa na se me twa me ba penye ba ko no nufuo no ti me twa nufuo no mu na menim se menye me ko lockdown ni mu no me ko ma mo ti me ba ya na me twa me ba nufuo no na menim se menye ti me twa nufuo no ewie ye na me ayi ma na me ko check ye na me me se ma na me ko check ye mo ko ni nyina na mudi na bi me bi so asam wose ayi adru na watwi o se na watwi mienu we de ye nko but wo ba no so anche na wo fa afuro na kire se entokwa ni wo mu nu nyina still na mudi da bi ntokwa no wo de ne ye emu ye fa nse ye tan ya na emu dwo ye no me de no credit na waka me de wona me ko dia me pese me ne beda wo fo so waye se wo se me o ma misika ono ko mo misika wo se me ne na anyi we ya o ma misika me ne na anda o ma misika sister ye mpanimfo ne egu ntimi ne na anye we ya miminim we me ne na anda o ma misika eti basa na o ma misika ene azika wo pe no le beti bi wo di 2 cd no ala to me na 2 cd woni wan
me ne me ba no nti 70% nti be ma bo wudua be ma bo wud oba penfo dua 70% me ba no be ka me yam na ne ma me be dan ye yenko iti ba dimu alo da na chi na me hu se menyem na me ka kire na me ma dwe se me kwako me akoyi na me bi se na ukoyi kwa na wuja o meya na bibi ye na me se menyi me ka se me di na tete achi a wa hwa me kuma nti me de menyi akwa no ho ona hye me chi na afedi dimu na nyin se ne pie ti epie ye no be se 3 months mu a me wo na se me yale wona fie be yi no wo pie a be 11 o'clock 12 no oba nti wo ba ye no obi gate na opie to obi gate no me wuso obi abie gate na me kodete veranda mo na me hwe wakosenso ohuro no nti oba bi wura da na me se ehefa na akoya obe ohuro oba ba bia wo kwan se wo pa wo behunu doctor mame mu a wo pa wo behunu fififura ni ehunu saman enti afa be ma ne be kira ba bia okoya ma nsuru mu ate wo me mejo so na boko de nyame adom asi ehia ya che bi se ehia ye di na kakra achapa I said last week okay ya kwa da with the hospital but I say Marco but I say the kai ma ye chia ya hwefo na ye tiefo nyina woni a ehwe ye efre western of region sehwi and then important ye chia obia ye nuanom biefo nso a ete ye nka ba bia ehwe ye bia ye chia obia Dawuda Bar Center Marco said ye ya wada bia ye ba na ye tiefo bedi nkomo no and then so apomdi brena so na mamenchi aye papa baako oso hwe odwumedi pa ye friend Mr. Mbofo Brekum Kato na oso last week adansi anapani bi edia na ye kana asemo eye abuakwa no papa mufase ono no the same problem ba ne de na ye sasapro na sasabro no ema na nsa no jeze ehono ya ma openwu adura no onya na so mommy papa ne kire se onya Dawud ointment no onya Dawud 360 capsules no na ofre no asem a no ka no ama me kon do se me ka bu no na me chia bunu ni bia wo tie mbia ba ba tie brekum ba ba wo sunyane drobo do ma hinkuru ba bia wo teme nka bia na mama papa no di na dance no ne o kana sem se ne nsa ne duru ba bia ontimi mfa nso hwibu enti bia wo hwe ye bia wo tie yen ne o wo sasabro ne sisi anzuo na hyase ototo eduru ni si abunsa hututu na aba oya wo hwe enyeye nsere wo tie mi a wo de okodra store herbal shop pharmacy bia obeko bia wo to Dawud ointment aha wo to a ne diri ne Dawud ointment ne mena ne fatwi ne beko na wo ato 360 capsules no de aka ho enti baabi a wo hwe ye baabi a wo tie bi wo ho a okoti se onti nsore okoto an wo aka ho otena se obesore agise wo aso ade no asana sore last week ye wie program ya ne ma me bejamfu ana ofrefre atonso agogo na mako o kana semse no ara otonye ma okwane ho na kwane ho akoto ne 90 no eduru baabi oduru fi a o ye ho hwe enyeye na nso da bia ohwe wo dwumadie ne ote ye nkese ye ne ne age esene se ne Dawud ointment ene Dawud 360 capsules ama ne dwumadie de o ye bia akoso bi wo ho a ne to asintini na etwetwe no ha wo to asintini efiri wonna no kokomu kosi wonna na ase eduru babia asa ananse na ya che asa aye titiri eno no obehia Dawud ointment ne 360 capsules no de obeya ne se wo de wo capsules na anopa dinka ne didi udidi wi na wa fa nsuo no wa yim yensa anom onom yensa enwumre no wasana anom yensa na de ointment na atwi ubabia ye bia na bitikam bia na babia bi wo ope doctor number meeting Canadian doctor number na mari wi ya to aso kakra ya kirem niam kakra number na ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawud 360 capsules ene topaye no ne Dawud ointment ne nkuna o de besra no bia hwe ye sisi a ma ye no wo ka se nsu ya hyase ebe na no ma be befrare doctor sisi ade mesa sabure sisi antim kwafuom drobo ne nkasa firi uduru drobo abono no mu odupa ono be ka keke kende ya me konvuo nke ya chi adrobo fu nyina ara doctor nkonvuo mbasei pa na nya Dawud ointment ditwi sei na me no mo topa ya na doctor
ade achi a gise nkuru enya no se ade achi na ma asori akopra eje wajo ejene se ya mama enti baby abi ohwe yen baby abiti yen ka bia Dawudu no nya ne yebeka ho asem nya fe ne yebedi ho adanse mo amoto nuro na mu yusu no mo ane mu nim adanse a yedi fa ho because nde sisi yade ne sasabro no baby abefa bia ma kan no yakasa bi nya sasabro na bia nya sisi yade na ye bia ne mfie na akwa animu bia wa ye adwumadeni bia ache ne sa nipa na yebeka se asumesi n'adwuma a oye enti na ama na sasabro but sisi a ye nuane a ye di o hwe vegetables kura ne otonyaado a no utwi ne sisi amam ebeduru 5 minutes won se nyaado na ye dindindin uti hu se chemicals nko an wom kane nya sa ne te uti nche nyaado a uduru biefuo mu a wote na wo wi ni sei but ne kasa worry na do anase vegetable bia wanhwe ya o de yade na ode o ma ho enti yade ne de wo ye den beba ni padua ne mu because ye didie ne ye nom no ane de ba tini ye kan for Dawud 360 capsules de ama bi wo ho a na chi kasa sei no oda na osori sei ama obetini ne mu a obonse nanu dam na wo tiam eno ne ye ka kire wo se Dawud 360 capsules ne Dawud ointment no eno no ane di ne ho adanse nsraw adwumaden a wo ye masomfu a mo hwe yen mo a mo ye adwumaden bi wo ho ye fitani okoso ame mazi ye we nua no be o friend Pasco na ma daba bia ye wie program se frala doctor wo ka na da bia se how the fabra mechanics de me ye ho adwumade ama because adwumaden vite okoto no osore wo pagya yi but onnom 360 capsules na ni gie bia wie peye enti babia wo hweyem babia wo tie ye bia Dawudu no wo drugstore herbal shop pharmacy babia obewura bia yeto no nuro bia nsere so wokọ na okase obabi ha se ne ye wo ya na okase wo pe Dawudu adu no ka kire o eno asa nde foforo bi ne nde o mawa manye no nya sa wonni adanse manye no because Dawud aduro ni ye ka ho asem enoa ni ye ka noa ni ye ka because o baby a wontinim baby a sisi bia fi bia wurawuram bebie bie ni nyina de amawo na woni padua no moja na timi adi afrosa ne de amawo nti de wo ye bia bo nse wanya ho keka this year yet we yesisi nya mama ye nti ntenase ye begina ho yesisi ni ye de begina ho ye wo akwada ahyase akwada no bedi nka na tenase akwada no duru baby a obewia owiawia akase obenante enti akwada sebi wontimi ni sisi problem wontimi nante wontimi nwia eno ne ye ka kire se panyina wo tie yen no wo tie no wo problem wo sisim ana wontinim baabi ne duru baabi a wonsa na ayo yi as a light ne ye de ashoko no Dawud 360 capsules and Dawud ointment o de drugstore bia mo benya bia to enkana ne wo baabi abeko bia kan si drug lane case work eba halus eba o benya bia to tema okotema pharmacies and drugstores ne baabi ayeton no bia o benya bia to Chris K wokofodua Chris K kofodua fo abahwe onua TVCC a okosunyane a Green Light Pharmacy and Mosaic Pharmacy Brekum Newborn Dr. Clement baby a wote yanka na wo hwe ye bia Dawudu no bia na wo hwe wasewi bia na wo wasanku baby a wote yanka Ghana Cape Coast takorade baby abeko bia no obenya nuro ne bia to yere ukọ drugstore abodini o meto Dawud ointment and Dawud 360 capsules o de nku no besra keke pompo ne bobo ade bia be yensa bi ne ebegu wo da fanku ne sra o be frɛ na wa wodi adanse ne topae no nso de nonnom anopa wodidi wiansra no wa yimi yensa no wa anom topae no bia wontimi nom ye oba wa afafuru ba wo ma akoda no fo na akoda wo nimfie dumi yensa sani pekuo miensan ni montimi nom Dawud 360 capsules apart from sani pekuo miensan babia what yenka bia wo de ko drugstore herbal shop Kumasi krodu enha oko eye Kumasi oko eye Kumasi shops ahodo nyina okomu a obenya bia to Kumasi okomurum oko eye tafo babia obewura bia Kingswalk eba okay babia obewura bia obenya bia to number obetimi dia frɛ doctor CC ya wie ne one doctor edi nkomo ye 0244 Dawud 88
88 64 64 37 37 0244 0244 88 88 64 64 37 37 Vodani is 0201 0201 68 68 17 17 another 17 17 0201 0201 68 68 17 17 17 17 Oko Freddy Men Samenko Danny Heba Apidan Kumasi Baby Abefabia Ubenya Dawood Nrat Any Dawood 360 capsules any Dawood ointment in Tino Bibacha Dr. iPhone no Mama Any new Tino Bibacha Dr. Ponchino Mekasa home Bibi Sa Ponchino Kurano no foforo kura nam kwana so ba Obisa che Dr. Akoko no no anu work no no ho asema someone the name say Pedra. That's right. Dawood ointment and a Dawood 360 capsules. That's right. Now what you better dine the ache. Good. My Jeffrey doctor. That's right. Yami Eshapa. Ame mama, yechia wahwe fo no wati fu nyina. So, okay, Ruth, but je na yankonembom ene de make catch won say. Ebia na awiei na wani je ho wo ye oba mo ya wafo awodi awo abom te se de fefre abo eye abodan chem no wodie enie eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo ene fefre we o say awafo amonwo awo nwa ye dendiam oba bomode anabra ye be mamwo awo eno echi ebia wo ba wawo nanso wo ba ne ntimi nante wayo otosom efiem yenu akura da so hwechi efiem yensa akura da so hwechi ebi kura so wanya ukura wo bompa isa akura ne bewo mesrawo Dr. Mafo say bo wodi amfa oba no ebra na obema oba no anante me mehunu bida de Dr. Mafo aye akura bi ontimi nante akura na nante enei se me kan ti oba enante a fanebra Dr. Mafo beye na duro yade bia be ma ho yade awo ena wo pa Dr. Mafo owo atonso esreso atie bisaba se oben Presby School no atonso esreso atie bisaba se oben Presby School no friend Dr. Mafo e was 0244 411099 0244 411099 0244 41 10 99 and now 0277 74 16 18 0277 74 16 18 na any doctor any komo Ruth okay mo bi same ma ko little kwaku yantin nka sese mo wi anada bi yenwie na ne ye ma me araba de ni nti na ye gya ho asem kakakra enu nti mo amu bisa no da bi yenya nwie ekina ye be ma mo update wo ho nyame nhyira papa pasa won so wani edi akire na won tenka kora wotumi ebisa Ruth ma to so pacho na mebisa be man mebisa se fa be man wa ye den na die na apese wonye ma ma pacho busumi emu eni me be yare ti me yare ye no na efie me kaka mi ametumi aka Akoma FM 87. me yare ko ko to edura bra me ebu a we samu no wo ko adwom ti me no tena me yale no beba hello yeah bemena yemwa ha na Joseph okay now winim Ruth okay na me ka wo wi abaji me so say me bi wi am no baje so and your mo pai wo wi enko a and I be me pomra no wo odi dia se me se fra prince boache wo wi na ya me de Ruth akwa adu ahodo bebre se woni woti akra no duru ba bi wo se wono ne ba akwa 70 pesos wo boni dua se ne nyinse ne nkan yam wo so no na nyam ene wo yare kra no wutumi bone tra wo hwe no ene ho niema bema na sai na woni root asetra esiti enei wode wote hey ya so ko ba ni bi na ne se ka bi slow whatever ni bi ke din ko once boss and the kan na transfer bubu once na me kwa no o fere ni bi ni a 7.9 Kuma. ya de ma sama ba unti ma no asem
and I said you be out my tool. No, when we are not phone when in come on. The person from the star, the person. Me put yet. Woman, I know where you're phone when in come on. And no more family be coming. One woman be you. They are some make us own family blanco. Some is no, some is no. You blanco be said. What national? I want a blanco. Me pacho enu awon ne bra na ba ye ne bra ne ka kire ye say wo no enti ne bra ba ne san fra ni bie mu ne bra pani pacho aye wo di sika si ne bra pani so na de manu ana ne pacho ani ade na wo di sika kosi obayi bra pani so di ama no ne pacho nya botre ni ma se mu nya botre ni si da kra dabi o me dabi bu achitie many will start in the many will start even wo mura na so ya bonse kwa kakra na ya to so but we be seriousness na ba ye it means me wo san me so me de bi sia ba ma de be sia me de bi sia nko be bi sia we ye na me se we ni ade na te se ho no ye di agro kakra na ye di abawom but we need seriousness who to chick but I say me my grace what me fa because I am adwuma enti di oba ya chi mi bi en ha me but we will say ye mi sa me bra en ni bra na ba ye o se wo he me ta chi ni chi enti twa so di enti na wo di sika si ne bra so na wo de ma no eyi le ko mi se ne bra so na wo fo bi e ba so me phone me nyawa na so bla won sia me fa mi ti bla so me pa cho mi nimu se wo phone na winya no enti up to you so be ka kire me say ma me phone na mi nya no wa block me line ana wo de mi ato bibi say enti no enti na e ba me ni na ti be no e ba so me ba o bi sa me say tama na me phone na mi nya no man kan chen say me phone o de ato blacklist e was one fan to blacklist me say phone o de ato blacklist me phone number bi mi nya no over there one you could be two the phone number be and tell me catch say phone that blacklist in come to the other actually what the phone come out you see it me what the phone come out when you do asan the phone call the someone in catch you say da ro ma me ntina mu bi ma enyo ne be ma ne enyo ne be ma na tie sese munya kwan ma enyo ne be ma na tie sese ma ba sho me ne tie na me ko me ma me wo na me yale be ko ma me won si woda ba na mane de ofre ese ni sika e de mo mo ba me de won si wo me hwe me da me ma me aboka me be yale me di kan yale ha mo de me ko to hospital 3 days ka ba 100 cities blaze won ni sika me ka hospital me bla panin a me di na chi woni betu sika ne si number wa ha me de me ma wo di sika fo wo bra panin so e ma o ba ko ene wo de fa no so ma no de aka de ne wo sani si phone no so e ma na ma no o de mane o chro gu sika ne so se sika ye me ma dia wa se ne mane dia waka wo gu phone no so wo san na ma me se ne mane dia ne the last time o send sika ma o so yi mane ma no ye da ben beze me ko offer de me Wednesday no and o send for 30 days Wednesday na ma me de call me ba ye ka say prince ma mi so obey before obey yare akoro na mo jaya na mo da so te e black nakuma edu ma me tire nakuma edu bibia bi na nakuma oso adi bia bi nya ne se so ta se entire ni ni sa no ni na se bia na ma ni bia ida ni ko meduma ni ko so ta se ni ko ani ti ni bia se ni sa se bi pa na ko so bi na ti na ni tire to se ana stage so ta mane ni ya min kan fa so ni ga ni dia mbiare no na kuma bibia na kuma hu obaze so me ka se me kan hu ntema be bi jam me pa so ka bi kire me no oba ne ba ye no wabeka sem wo se ne ba afa ne wo 70 pesos e ma ubu fri kra bo ni dua bra wanyem ene won yade a won fi no utumi bo ne trentin some de waka bi enti ma ye hu ni oba no so aye na yem blast no ba bia wanye ni ye no onu so yen ka bi nkire no 7.9 Kumasi ba do se akwana fa 70 pesos o na me bo no akwana na so ni dua go bo wonu ni dua e fa 70 pesos so se ne ba no a wone wonyem no na wonyem ko bi akwara ne nkan yem because of 70 pesos ninti
say net ye oba ni na ni buofu kwan ba so ma ye hunu madam ye nim se ma ni binya pa ma ye hunu madam ani so ade ka kire ya ha da so to be kire se oba no ni foforo no oba me nchen na ni djuma ni bi sa ne se djuma be na wa yi bi da na so ni e wo se full no to era mo se nati full se le bo se be and what I 5 years maybe. Hello. It's your prince. I'm not a and I'm missing Matty. And I'm going to call bank. You can use and the mouse if I read my. You make money. You should do this is a character. Prince. You come to cramp a book to box you. Yes, sir. You want to box you. You are talking about. Yeah, be a casa prince. It is quite a good box. You box them to do the 2 hours a crack. This canal, it means for catching the bank. You catch it. More than I just say, you 20 pesos square and 50 pesos scramble, or the far to baby, and also the far away and you come to that. It is a couple of ma, the little bounce this canal. That's all I'm in the bounce in the home. And our crown, it is a good one, and our crown, so I find the fire to find the fire. Maybe some of the also fire, maybe some also fire. My now at the same time, a crown, better try and channel, and maybe I'm all and we said you to the Cacadia show. Tapua, I try in my again. Tafuan, only that they want I didn't know, it was Tafuana, they would be to me. The best Tafuan what they want my the bag it's a bag. What would I know, mammy? What would I do? Oh, I never seen it. Always down just a phone. You tell me a phone in that. Why bagging him? I found a bag. Okay. And what's it? Yes, a phone. La famille ça ne ça c'est apprendre sous badin. Oui ça apprendre soit on dit et maman et mais des coco chez et Dieu c'est un peu de à quoi ça m'a fait pas na me quoi me contre ex. Et me oui c'est là et me fait que apprendre ça ça fois quoi il dit quoi pour ça on fait après il y a des quoi c'est and as this could be a little to your family, oh, my son, on another place. You are family. You can't say, oh, another dear. You can't be as some living the hour had been. It must have for 7. You can have no chicken. I didn't hear the Baba was here. Now, you come up and up. You know, question. You couldn't be asked. Tell you on another not happening. Give me any new harvest first of all, as you shall find a teacher. Can ya wani ne ko wani ne to kwatin ka kana wace masu er wace ma ko ne ke da kan ku ke da kan ko ne yi ne so yo ba nan ka ta suna kuma biye ne na ni gofu adi ku ka na ni gofu to se adi yi ka se ni bifu ka funa na ni gofu ubo ko juma ba ba be bi ngire ne wani o ka san na yi you too about it, can't call and say, my sister. Some of the just said, if you don't say a catastrophe on Tankata, if you don't so cast, some of the young of the cat. Mammy, to be the beer, now, we give out the 3 5 months more, so sorry, there will be a and there's many the answer. Obaya yene Kasan Prince was so crowd to me dinner time sabia son translate them nyina wo to me dinner bi I mean you obeka send them was here me fra but me ba you can't say man you so it's in your frame why you monfa na monka ba ne de ne nkyere yen so what you say it is a say we in your master kakra bi di akere no waso wodi sika to wa ka cho se emfa ne kwens on kai ma me bisa me kanya me ya so on kai
so or discuss one ma me kan say kwen say best 4 years asem mo 70 pesos me petika kotonsu na yim me kan cho say me say na me say me na me fa nya akwa na fa me fa de kotonsu tie enu ani sika ma fa tie bosomu a onu wo betna che wo che wo na chi wode wo se odi ni sika to ho no onka sefa memfa o kan ya na wanka ma wa me de mo wanka wa nya which means answer question on say wo wa kan ba me ko busa me ka kire no say me fa ye dey be osinfa ne kwense ene make us bosomu o person no tena che wo che wo na chi wode and say akwa me bisa so wo kan no wo ka say ohun e che na be ka so kan me de wo kan ye ba me busa ye no me sinya me ba na afa me na me fa me de ko to nsuo say nsuo ko me wo se de kwense da wa eye na she de tie Ruth tie wa hyehyɛ saa mmara ne dia ma wo enti sɛ ɔhyehyɛ mmara na wofu sɛ otumi ni so a wɔnyɛ wo ho ade you go away because bɛma ɔbɛka kyerɛ sɛ mede kwan kora to wa mɛmfa sister enti wohwɛ na na bɛma me ne bɛtɛn wɔso wɔde kwan kora to wa ma mɛmfa ɛne bɛma yi da wɔpɔ ba bi atena wɔnya wo ho ade na wɔgye atumi sɛ yɛ mɛmfa na wɔkɔfa sister wɔnya dan I'm telling you. And to Prince, you know when you nanto. Say, won't ne ntena bi ewu ana. Man, pastor, say no ka say. Me you imagine say you no gwabonti, but you dey no gwabonti. What's why you no gwabonti? Wa kana? We ye guda ba kum so dan o ma mi nwula ko. We ye guda ba kum na we ye oniema na gwabonti. We ye dan ye mi na me so we ye gu sa na me kan me so we ye guda ba kum. Na so won tu. me kwa ho na no Friday na me kwa na me ba ha no no wase won hia me efie ho no na bo ni wo kra na hoto no wo tu tu sa won tu ye ma what you feel say ya ta wo ko 5 years ni isa obi de tete me obi ani me busafo obi ani me nso onye wo ho ade obi ani wo but akofo oba no na te me ko container me my aye no mo yam pina and what container no do sika na ye ni papa na de san na me na me ko ye why papa ono na papa wa brochiri eti se woni net na ana se wo hwe di su wontumi bie amabo hello prince my papa me chief woni ne bet na like besi atena bie na manu wanka my papa say woni ne besi atena bie my papa me papa Lusuba na wo mu na me pese ko sisi e ko ma na wo kura fo mu se kan sabi e titan ya ba ma me e na no kakre ya wo de bu eji bu wo de ko yi na me che wa de kakre bu yi wo ba ye Friday ni se to se pa wo ma se bi em se to yi de bi ye na mi e di de bi ye na me wo abonte wo ba so se fo kan wo musu ni se bi a wo ba ana se o nya mai me bi ka ka se bi an kwa wo an ka ta wo first if you do no all ban one kind say ba be bi no ma je le ba ku o tension e no ma na fe me say e wo na me ji we are bon tan yes we won ya wo na say we won to be ya na ta ni ga go pa ni bi ya me bla na ba me fa ma na fe no ma me bra so na be ma na nkasa na minti enti ho e na e wo ya no ni say e wi su na ba na so ke wa kan dia ma ti ni ba ya kaka be se ka mo ka se no sa fi so se ti inwai ni ti se fi nimba e ja na ka ni to dia ni ani fa mo sa ke mbu tum ko sha ba ta si ni e fa ke de de pa de ba to ka na no ko ka se mo ka se no sa fi ni ada se fi nimba na ka na wa bon ti sa ba bi a wo fi ni gali no ko bi lo ko to ni no ho no ni fi na ho no ti ke ni ti ti a me to dia na go ni kwa fo mi de ba na kwa koto me dia ni o dia ba me to ya na e de ba ya bi san se de ni dia na ye bi o je de ni ti ho e ma sika ni e dia ni ese e dia ni na me to ba ye no a wa ni bi se me de ni bi se koto ba ye bi se me de ni na dia no koto ba ye o to dia ni o de ba ye ni bi di ye ni man kasa na me dia ni e to mo e dia ni bi 3 days e fi won mo an san me to dia na akwa koto e dia na ku eti wo ba dia no oba ye na wo tra aduane ma no wani wani usaro wani da ye dia no
ebi ase ne tell you sama we be be say ka for tell you for aba ma mi me we dey gina so Ruth who grant to aduane ama ma wan to aduane ama me friend say ensu o to aduane na nkwa na ka chem say wan fe sika ankwa abontane ho ena me so wan sika kwa me ba go so na me ko to aduane na mla etume wo ba me ba kwaku ye ka say prince chira no dan na ho to aduane ni be si wo no ya da ben we pass Friday na ni sure to ni ho ya oba Friday no be die na be anyi me no me pa cho Friday no wan ko ho Friday no me ko ho no ku ko won to aduane bai ma me ko ya no wan to aduane ama me ka je ne se me ko no ni fie na me friend se wo ko je nsu to won ti me fa nsu ni mu emma emphasize for na sister bi won chan woji me ne akwa ntena ho no etimi ya me so won to aduane ka je nse sika ni botom wa bo ntebe bi won to aduane ama ma wan to aduane please we see won to aduane ama aduane be di ye say me be see awon e pa woni si say ma me to aduane ama to aduane we see pa di si so to aduane na ma wa ko akare na ama me ka me ba to wan to aduane ama me mi ana me ko to me aduane de baaye okay mate please mama wu say enkura ne de we should say you know sia every say me to aduane na ma to aduane ama no who the any producer ni nkomo na ye wi a ye bese ye di nkomo achi na Ruth pa me mane sa che wade ba fa sa ka ho me you know Prince the be dia no Ruth be me wusi otete o 5 years onye wo ade ade ni wan free mu ankopo ba bia ntena ankobo bra ma me ko me se me ne ma se me ko ko fankrofo ne ma sofofo nya ba betena wo se me nsa antena wo me pake me ne ma no wasa me watati sesi asofofo na ware ama ko bi se asofofo binom se wo mo yire nom tete wo mo no wo mo nyai wo mo nko ware fofra na yenti kro yi mu yenim asofo maja wo mo yire ko wa fofro wo mo na ko ware ama wo emu ya wo de ma munya me da ba na enkra na sem we be ma ne beba na ya san ya to aso se se enkra ne de so sende o musika nkaka ana me ba cha ma you say ni how ne say won tumi ni ntende to on pattern una wo bu mi kwase on sa go fo ba bu muna ya na mo ma mema ni bu mu kwase because be ma wa start here usu wa board you wa fa ne queens minim se sabre na wa wa mana na wunya wo ma na be mu aka cho se me queen go wa me fa enti queen na wa se ka che wo se jaisa relationship na ko baby na kwa nkwa da ha ko kasa se tebele me maka che mo se mo anyere mo ma me jo so a na ajebro angel wa ajebro evangelist akwaba yeah my only angel okay and ya bobo we no so kakra first ketuwa because achina ma ko ne ma eba omra na babu ano nya wo so oba ne dimbone body dimbone ma na akoma fm de se kuma se ne asantema agya tumunti no baby ekopem no se odi agura o ho be kyerew ma ye chetie for fogo etie o no kada so o pele so santase ma first case no se ma me ko o event kwane on ma me kwane so be ba dia ye be twan no na afutu a metu ni se mama hwe mranti abanya mranti aba ma de bia me kasa asem yo se de o kwa ye wedding nim se adekye a oba na be ma no betime bubu gu ho ma hwiri nim no wate se be ne tu bi ne akosi so be wu a ma sa adwuma wonye ntum so be ye da na wakoye wedding de wona nima ye nufuo ne eto ne ade na wo anuwa ne chese onim se no nko but de me ka ho na intensity nim ye fi se etesa nipa ni bi bebre ye sanfom so mama de bia me kase emra de o wi ase o na se wan fa de se wo fa o be kase emra ni ho ye se Ghana ma emra janko fo de bia na timi chi obi ho nim na wi hu na very miserable enti se won ko fa ho anya wadwe se abrantie akofa ba one ne bobra wode ne ko sorry fie wode ne chinya wode ne fa na owu da oso a afi na akobo amane ya ma se wo ye den o ye na adwe be pa na ya mra boys ede bobra sa no obi sie na odi ne na mba bi wa bra musuye ni bi enim na usuro ma me se bi su dia mama mpetonga ade ba ko na papa ya straight papa
na de me suro ne se na wodi ne dada mu ana dwono na se odawsia so for masem nyina de BBC na ma me chese manya kwanya anyo opportunity afa mi tonga sa abre no nga sa de na nkatonga de nya sa na sa me fresh boy on jase sa ta gba sa na mi abo senti na se ma twema me enti na opportunity na ba na ma me duru wo ade be senge ko che de mo ye ne be sie ade chi no wu ade be tie na me ni fogeta no na ba na se ni be fam pum se ko fu be pa se Yesu no e ne pa me twona ma no ko fi na me ko be no ma ya nam do mu huru pum na do mu huru pum na wa kokuduro fam pum mu pia na ma cross gate na wa kokuduro na wo sa funa me se na kokuduro sa o ene omo ni mi ntwa do wa mo de ko funa na mo ai na me nya kokuduro sa funa suro ami ju ti je nyanka me ye so ehu aso na mmerante abade mama omuni jese esuru bienu ka beto ko fo bi bad na betena na wotwe na wa ba ni busheri be ni ba bia wo hye o person du ko fie nai sa wo ye samai ti yi ni pa sa wo na ye mfa wo kura na mai ntumu fo na ni mo ne ni mo bra mo nu me ni mo du aba mo bebre mo nya sika ntodua ni mo nya ye bom ko akohwefo ni ade mo busheri me fa ni die mo nyinara eye mo hyase de mo ye mo fa ma de fo de ene mo ne ma mesra mema mu yo saade no na aseni pe bebre life ni pe bebre ababo ase because of saade no wo be ware ba mama de bia meka kwani ko hu abusuafo se wo kwani ase ya ma wo nkwa ma ntempa no atwe ho wo ko ya ka cho se ho na wo ya akokwa na ni abo wo de banchi abebo mu sa nsema kase bi we nya ya ka kire chinchin o se mewure mu na de wo Yesu wo ya denkwa owo ya ajenkwa ko jo bi bankwa yesi memba kwa chinchira beba ndi mama mesre mrante na entu ye hofo e saa kwan so na emoaye if say member bebre life no mo hyebra say because of saa kwan so ena ma enya awofu nyina na ye pa omuma yie saa o mama ya put on record enya awofu awo maba wiase nyinara ena omo sa hwe nkola ni nyina da chi yie da na minimo bi o ka kire ne ba say ha ware papa wo nya mimi sisu manya sa ware mi wo nya ware ye wei amade bi wa kana to so anko no ne bon ono ne ye banko kwa ware pa ka ye mo ne so ka sa kire no enti se wo kwa ware bi mu na ne maame e prepare ne ni abra twa ho nya na akwaje nkwa ho wo nya Yesu ja adwuma no ma Yesu no nya na adwuma okay second story no I think say abranti ya kasa yi o sha senanka o say ne kasa ye kasa fin kakra ne ade but akire na Akoma ba fom so who say obi aye no kasa mama ye man ko fo say ma adwuma na ye ne nyesa to obi fro no ba say ono no ba kire wa adwuma no say ye sesa wo ye no ana oba no pretend say ye say onimu he ana adumi aba ana ade na obi mpeso be kasa na ma abusuafo ye mo asa ne o ma ya pa ho ya tra ye frewa ma unya bone a obi mfa ma ha and see ye fro no fi say unya bona okudu o de zo be chimse o asemo mo kana ntesa tiawa na nya fi na abatoto ayampe amana ite say ya say open public sympathy am nkofo say na nkofo na mo yesa amon fukuro bia na to enya no na masa di huni ya do ba ha wanya asampapaka nya mi hira no o kina ye ba o se kina no be ba no achana kone beba we dia disi ani kone beba china baro no so mo moni amra na seria ne re esiki kana se mohanama emfa o sania abayeska o se o si pra konwa mu a mo kwa wale yo tumfo ma mi we no se emma ma kana se beta na me kana be se emma ma enkosi se ma be hu se o mo sombo na be dum pempen so se so ba fa ne bag se yawo enema jawa ware me ko na wo ba ye ko sam pempen so no mema ntimi mu ma okay agree ana Ghana for ya no ko media adia mfonso abna ya ne se adibu abna mfere ade omu ade woni wa asetse se wa fom kra yensi niema ehie ne so eno ya first case abna ade na me ken yenye sa de ni bi da wani efra emaya ne bia ye ho se ye mu ade wo ye kwan makeka bi a kire wo ye die nipa wo ye kwan ya wo ne kwan ya mo hwe mu huye na ne nipa enam ho nyina na ye nipa ebi wo ho mo bo mo wiase so mo be ya nioma ya ton wa ma no na so wo buade a aka ba fa di so wo mu ade nti wo be bre wiase e ma be bre ye ni nso ade na wie abna wani nso ade ma be kone beba nti bidam de ato wo e twen kone ni wo ma me nti me twen wo mo na second case ma kwai enne ma me ka bi nkyira ma
Mame wo hono nka binchira ma. Ama mo ho ba mo husu ai. Ama mo fo mo ni padua nya adwuma. Ama mo tototo mo ho asie. Na mo hunu dia mo nya mo ho. Na mo ya sa. Na ya fa mo sa. Na mo jimi sa. Mo ba bra sa. Oba wo ne ba matia. Na wo ma wo 70 pesos wo fa ko to nsuo. Na wo tumi aka cha se e ba wo ne ne mo ka wo ye wo ba odua. Ya bi bia ya dai. Ya mi abo na ma mi hwe wo ma ho to wa. Ba ma wo ye ba tim pata. Mani show mano ko baby. Ko baby. Empra. Ko baby. Empra. Ko baby. Ko baby. Araba we se wan so bi ensi na aso. No won ko ni baby. Sa no won po no ho so a me ka kire no. Onko no ko gina e ma adwuma yi no ko gina no ko ye bi fangiska. E no ba bo ano. E ma mo krom ho yie na mo bo adwen. E ma mo toto mo ho ase. Na mo ni ho a ma ni ho. Me ka kire ma se mo ni ho a amema ni ho opa ye mientum se mani ho se mema ho a mo ye mo basa sa pacha sa mrasa potensa jimisa ama mama ni merele ama mo ni na ho na ye hunu kwan a mo ba fa so a mo ni padua mo ba kura mo ni padua na mama bumwo na ba ma we ye de ba ma we yesi he ba ma na num wasam o pese o ya basa o se kawano tum okay et wo dia wo tira ho na na kwase bi nya sa na jimi sa na ni padua nya sa me na se ene kwabo fu ye nwura nwie na fa evangelist na yire fa wo mo de entu so eye Piwak Natural Health 3P garlic mixture and so obi this year me ofaze akura ye na pomu tese nyame adom ogusu krekra ye na ni waja poma no wo ho me jana se ho waja na se ho exercise kakra ye manje se mo ya ne akura mo su kra sexy eyes pa wo ode no mo ma be da ode no mo ma be da mi ye ya se mi okay yengra mo 3P garlic mixture over say on the 3P garlic mixture na da bia na me kan asem bi se wan hwe ya ye bodin a obeka se ye bi e na ye nya asem bi ne ye kan ente sa ni mum ntintintietiem nyina kire se e wo so onipa bia wo wiase bia no ohunu se ye kwa ye ba nyina no onipa wo ye den ya obeyare ye didi a enum di otwe mu tan obeyare ne wade gba ko e haye ne se enunu mpa enu na ye yankasa ye num no e de sunsun no ha bebre no a ebre yen enti no benu maduro se wo yare ne so asa kofo ha obi asa me kan eno ne me problem ada bia ya na me kan ho asem yi o enti no Piwak Natural a ye 3P garlic mixture de aba no emri bia e beba bia no ye kan asem bi kire wo se e wo se wonya du papa be bo na fia so yade ano na fia atu yade na se firi wo ma wo so ho atumi atowo a kire no enkofa sunsun so boni bia mfa mre wo eno nse da bia ye ba na fe no ye se 3P garlic mixture 3P garlic mixture na bia so no atumi akonkan na one fancy and some class me ba se wan kasa kra na ye beka no so wo de mame ma number yi na fe no efre 3P garlic mixture na fe hyase ne yenim komo hyase ne yenim komo bisa doctor questions bisa doctor question bia o how bia how bia ne bisa doctor o wanu ye di ma 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na boa na bibia so e fine no kwasem enne me no be kan asem bia fa yem tim ho because I am tim de ye woni papi obi a toda o yem tumi tim na fe no e serious issue sabi afoka umpo ne se wo so papa ye huye na sabi wo tim ne ma akreja ye ho o na ade ba ko ya na ye me ya ne se me wo fa se wo wa otu kwan ya was 3 days ni ekura me dem tukwa ba 3 days kura me nko bi de wo be yare afa ho enye normal so ni pa wo ti wi ase 3 days se 3 days me dem tukwan ya me afon kameo na wo ti wi ase wan gwe ya edwo how be brew wo di wo nom den tire ni kwan se okoye wo hu yo bi wo ni enye tugu ni nyina ta wo ya ni enye ni nyina ka wo yem na fi akwakofo how be bre no e de brew enne me no be ka yem timi ho asem ade ba ko a da bia na me ka ne se onipa wo te ho a e wo se wo mansuo e yade a e ka wo mere bia no mansuo ntu aso ento obi a won ta no mansuo bia dodo no a etanya eyem tim be ma de da koro wan no mansuo kra no sachet no pure water kan pure water no be nsia kopem wo twede e wo se wo nom
na fe akɔboa wo digestion system no na ma bibia nso atumi akɔnkan apart from that nso yo ba nso a wanom kora ne nye 4 to 6 sachet water ɛno na boa wo wonse mema no ye masculine no nti na ye mehia energy bebre no ɛna ye de ye niema bebre ɛma ni say energy no ɛno ntina be ma de ɛwɔ so wonya from 6 to 8 sachet water every day ba obade ye wonya 4 to 6 a na ye ɛno boa wa ɛma wonya constipation a ye friends a yimtim no ɛno nso twam nso so a yenta ni fruit ade ba ko no yenta ni fruit wo hwe fiber se fiber ni waduan ni mu a etuma wonya saa yimtim no enti se wo pese oyam entimu a wonya te se mango ankanom na fe wudi didi a na ma oyam ayemre enti kwa sisi a na akora no anza wo sen na bibia nso e fine ya so oyam ayese ho kamafo and tell me idea hadwene and na fe so obi a wotai di eye nuane amakumakuwom kan food nam na fe no enuane bi te se eye brodonom na fe no ye de ye esam aye no etumi so ma woyem etim etumi ma woyem tim na woyem tum so a edo how be bre eso ene brew and na fe no wo obi a wontan ye exercise ya eno so tumi ma woyem tim obi wa on exercise ye wonto na on exercise be den na ye se metabolic waste substance ade anya wo nipadua no e fa nipadua no ho pie enu ntino ebiti se mfifire saa no eyade anya wo nipadua no wo se free nipadua no pie wonso na onye exercise e wo fa so na betra ezimi oti ha what came esi wo be kofie ne tese enkore ha ne saa be won of am diada ye we retum ko ba ye di anya kamafo kra enu obi won so a ade ba kwa ya ne hadwene se ne dan me hyase na me ka no obi wa no de tu ne ho me de mentanyo eye problem e de mawo enti mesrew esese niam we nyina ontanye bia hwe so beye efise ye kan ya nhweni yi a ubehu a na fe e de yefun yi a wo na ebe ubehu na ma wo yefun ya wo ya ubehu na ma mri bia wa ye cheko na se ekoba se wudi aduane na se entumi digest yi e woni padua ni mu a ade ba ko hadwene wo ho ne se e ma gas e begina wo yem ferment aduane no ferment e wo yem because digestive system na nka be yem aduane no na fa nipadua no ba bi anuane na ho de bi o bi akono entumi nya saade no enti basana na fe na akwakotae wo yem na ferment enti tumi gya wonum nka enya no nka bia na ye tire mu oyi mframa age se pa ba bi do tirifa kata afe azem na me wo fase aka na sase ha we nyina eto betwa de amawo na fe azem a ye ka nyina no eye digestive system no na se wudi aduane a entumi nyam ne yie ema ba bi a wo se bia ko entumi konti na akofa se ha we de abrew no enti me so je se number we na oni doctor eni hu nkomo se wa makan wo ayemtim obi wa makoto obi won akofa fase duro 3p garlic mixture eno ne be bro na bibia ye fan yama no adanse e ba ne nya adanse kito ye ne akase e maame foste be ka ho ase ma kiro wo se 3p ne de onworo ho ebi sine office me ka sei wo bi me nipa bi fra bro kire ba baby akono wo so wa kire onya 3p wo ba kuma se beto 3p ansa wo kwa bro kire for 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ni doctor eni nkomo ne tumi aboa ma bibia e kama e dia ma wo asem wa ye ka se 3p garlic mixture no bi wo watewa ana yemtim nko ana sade enya yemtim nko a opa wo menstrual pains okọ afikyire na ye nko na wote a wo fa se wonya bi ne sa nko afre doctor ne jusika no kwasam wa how bi ani hu we nya fe ne ye be ye no komisi bia fe doctor because aduro no ye gidi ya jiti se ya de bi to so a nim ne de ye nokwa won obi wo ha wo fro ye kese ye wani nye ho obi wa no de ye kese ni wani je ho unu obi ani problem ne mom wo de ye kese ye wani nye ho no 3p garlic mixture garlic e wo mu nti no eboa yes esane sane ntini mu na fe nyema bia na eye boni wo ni paduam bia no na ye free ho enu nti wo hia 3p garlic mixture na vitamin C ni nso e wo mu nso no eboa ni padua no e boost immune system no ne nka be ye nwanwa se ebra covid-19 be ne nka vitamin C ni ye chede microphone yaso ya no vitamin C 3p garlic mixture no yaso de agum ena de ba ko se ye noa mu ade bia wo noa na ho de aba fom we no ye noa mu nte bua ni padua no ensio sunim asem no ne ye ka no titi mu an ye de wo fra ye ye de agutu animu natural e fa se first number we na fe ye ni nkomo matia 0248
0248 92 88 24 0248 92 88 24 we will be asthma etete wo te se ya de ba ne se wansan kan wade a hwanya ade wo kwa asama do ade na 3p garlic mixture wo na wono numbi ne mfa sai ha we mfiri won fama wo ade ba kwa ya ne yem so bi wo so wa etiti ne nsa na nse ache no de bia nkrofo ta aka na nse onye post ni aye no kore ana nse IGP ni mo no dan pare ni mo no no ye den wo koso ma post ni so mara meche wo ni nyina ya de ya no 3p garlic mixture esane sane ntinu ma moje tumi de fu sane ni ba bia moje entumi nkwa ama wo etiti no ni nyina na kwa ma ho so atumi ato obi aye bia wa ye kese dodo wani nyi ho wakọ jogging akwa mesin no 3p girl commission na fa say jogging ne ka ho na mo na bibia so tu kon ka mo pen mo ye bo mo nyom mo no buafu me da nyame ase ate adonko da me mpaso o seye ne me pen na menye ye me da rade ase obolobo gumi mpan mu ya ka se book man buafu 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and number was nyina okwa wonsa ebeka bi me so akra okaishi eye Kings Walk ofisam heba okwa wonsa beka bi ashama ne Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George Medina a health alert clinic opposite post office home Kumasi Kolonak heba Danny heba na fe Chris K heba ho abesam heba takradi AA mensam Kofordia Gapson Pharmacy na fe wa mumuni Away Enterprise opposite cathedral okwa wonsa beka 3p garlic mixture na fe wato na bibia ye kam e dia mawo akra ye fa number ni twatwe number ni twatwe 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture amanse age ato no prentuamu na yo prentuamu tu so mo so mu ye dia mame nyame sha papa akra ya bese ya shia biem ya bese ya shia biem bra emma kwa bade ba ko 87.9 FM okay na ye ne panelist na di komo ene ye de akra ewramu evangelist yo ye nto aso hwai yo ya da rade asinenso empanyifo si ade achi ne ante asem fofora first story no mrantie ye tu mrantie fu ye muntie nie se ade afu okum kwase a da bia kasa asemu ofo obi di hye na woni so onye ne wade on say wo pass ma di folder wunya sama di folder wafa na ka ye this strong one in mouth de di kan na ka jemusi o ona be ni ye na wadi na hotel na da na obupem yes say woka wo muntiase say mi huna de kro say ayafu wonya ka say openwa na de nesene yenko tena ofie wo ba de atare ba ko ba ne no agya no ho ade echi no okọ no de fofora ba no obegya no ho just wo pake ba no usuti ma ya ode na da bibi be si wode mo no ona be hu se abusuan do funu se ye muwa o dabi ani se ye twa wo se yare kura ba ye yawro gu so ye twa bo so mami person fa hu no twa be but anka wonya boni o ko bia wo de bana wo de na koto wo wadu ba bi na ko gye ato aso no ahwe na ma no ba kwan no ye fa so de nipa no abusuan ne fa so no ene se akoda ne bopim e de ama emrante ye ba wiase ye be sremo wo wura de na wo pa pisanu so ba na ejimi fo kro busane se ade akokọ bia no wonma bonte woni wura o akokọ na de opa chene na hwade ma traffic light ya se enkokọ mane na mo kikiri na driver ni aso pa ade fo cheno na hwade so be woni wura se wo woni wura okay na ni wura so twa be no se wo di wo ba bia enye ta mo so ko ye adwuma ta mo so ko ye ti e ba sere mo amuti akoma mu nsem akoma FM muntie na mu fa futuo na ade afo ekum kwasea ade afo ekum kwasea ye be sere mo maame no so ye be sere no abata de nka wonya saawo se akina so obeba ye ni ye be sere bra na be ka wano asem ne entie okay set sa de ne nka in fact na minyi ni se be te sa be ka from de
me fa no second story sister yi me nima dwin kro woni team a man shall add value to their lives add value to just say nipa no wo mu so aren't na akoso tena ho efie num wote ho quite 70% timi bie na no aka che o se e ba wo no afa wo ene wa wo enka wo yam aba nkada no eno ano no pakonia makọ mani huru se woni ni nkyenya you can survive wow na nipa nyina o ma ye self reliance no odabama no so ne ho wa ma ni sika wa nye wa na oni wa se wa brabo apem e mai yesa sram o be man ka wa brabo mpem yo be man so ba nka wa brabo mpem ye dabi ayawrade na chi no firi wo ho a wa pem so wa hu sa de no aka se nipa ni ho na nti wa pem a ye be use rough ye be abiani na tena na common na ba wato de na be wa ndo na me na msi won to mra wo say wo so wato so wa ndo ni mu ni na mu ni ye be sramu munya jimi sa no ye nka ne yaw na enka masum na mu jimi dodo okay na pesa wuti wa na da kuru na tim na no ano no okay nti ma ye be sramu wuru nyansa na mu fa boso mo na mu nkonye mu ma me da say Alaska Star Enterprise original wallpaper sahifie ne ho enu nti ne sa wallpaper papa hwa se wo be ko edum osime ko ope Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza no e wona abenya wallpaper papa to Alaska Star Enterprise ne original wallpapers ne 055 4114878 055-4114878 Nana Ire ma ya so kwa aware abisa we so ya kwa mpenatwe abisa na nka okwa ofie honom na ya ma record na nka wasan na so de wan san mama on se eye ade bi se o kai ya asemi ya abrante bi okoshi ababa wa bi wa abonten o de ne kwoto de ma se na obaye saman o ya saman na Nana Yere meba Dr. Gbedema boy wuramu ntima mi munguramu sisi ana memrate Dr. Gbedema Herbal Center Dr. Gbedema Herbal Center so wuti dini ye ya de Gbedema garlic mishaba na eno no ya de garlic prekasa lime and natural herbs and ya ye stroke anasa o cholesterol no ana wofu na ye kapusa no boda sai edroni ni ye Gbedema garlic mesha nunumbi na wo be hunu so mfaso big man capsules and ye be maso be ye big wo be ye konkuronko me bache wo bomodia ye big man capsules na ne Gbedema co capsules eno no wunim sisi yade na treaty na be ma wo gina wo nan so wo be ma no so de gina so tumi sampa be ma nie Gbedema big man capsules we ye big man capsules and ye de aka Gbedema co capsules ho enu nunum bi na wo be boy dwuma Dr. Gbedema wan hwa be cha ne private jet say doctor why yade Gbedema co capsules no enu ye yamtim oyam na timu ameso ewokuru ni pedua ni mu hukuru wo ayi no nsunu no mu yi efi nyina firi mu na etukoko ase Gbedema ladies capsules ladies it is ma ejawajo ma kama ejawajo fi ho na newra ho no se kai kabika ho na why you dry na ho achi na yewo me pacho with your bomodia na friend doctor I was 0248 288788 0248 288788 doctor number no friend is here 0248 28 8788 and 0272 42 22 42 0272 42 22 42 enka wakashi drug lane Tinated Herbal Center ubenyabe enka wa Ashaman Ekus Pharmacy Widima Pharmacy ubenyabe Kaneshi aneka so Tribe of Judah and also ubenyabe Godesh powder and then the capsules and then the anteshewa etwase deku yadia ye wona se eba na wo bibi na wo hwani ni ho a wo bewu enu ntima sa enka Godesh powder and capsules ni bi nunum bi na entumemu a chemical ne herbal shop bi mu wo benya Dr. Gbedema Herbal Center ni nro ni bi ma enti de meka no so o kai sa story no meka no ye samaya enua hunugu na no ya okoye
na chese fie ho no ye sa baba wa na wo ben fie num na chese wo mema adifo de ye hu ma na ye pre mama me ye nkasa wo kwa akoye ne ho ade o na mom fa ho kwa kire abusua na ehu sa baba wa no se ye hwehwe ne na ye hu na ye won che hwe ne ade so wa kofa abrew wa wuntimi nkwa adwuma wuntimi nkwa ba bia oba wa akoye black covenant one ode ne ho akoje nsu a wa akoda ase ni nyina oba won sem mu ade so ente se na me de ma me ne so obeba mama ye twen no mra no kra nsem wo no oba na de no so wo no aba beka na mama second story no na ye nyina ye ka no about time e wo se ma ye hu se ye ma ye ni ho amema ni ho enti se one place value on yourself and de bia se ya no mo be se me kwa no abe ne ma me abepa cho na o ka kire ne ma me se wo ko fa ne 70 pesos e ma ni bo wudua wo ka kire ne ma me ana o ka kire ne ma me se nso kra no no ko ho minim 70 pesos mama nka ye de ben ya eye de ben ya se oba wo ne neti a wa fa ye funu ko fa 70 pesos a eno wo bebo ne ho dua na wi a ye se fra wa no de wo se mama want ne bianka wa be ye ne ho be se wo so no ye ne wakasa ada na ya mema mo fa ma fofofo sa na ma mi blame wo mo se ya de se nso na na oso oton no ne ho to ni na kwa akoso enso ni bi ton a e na kakra wa bia obenya bi ode bo ne ho a menye so sanka be me e be gina wa keka de okeka so hwe ne ma mama me de meka cha baba wa root ohwe ne ma o ma ne hwe ne ma me ma ne nji ni sika anya ne hwe onko enso de at least uko obi a mo fridge for you a ubeti me kosoa ubewie na kakra wa bi a de beta aduane di bi ato ho de wanya bi na onja na asema no na onja ne nto ato na oye ba mama e wo so oba ne yetena se ne hu kwan kro fa so hwe ne ma no fi se wuntimi first kan kofa ababa wa ne bra so abra no ankasa o ade wawu kra nka obeya ne sa me da se papa Charismatic Ventures ye ne de Zahara enupa no aba enei wo pedra mpo yenuan mo abrochira gye tumu na ye package de mane wo mo na omu wi omo ya dance ye de bramia Charismatic Ventures Zahara mission na G capsules Zahara man capsules and a Hindi herbal mission ubenya bi wo de Fred Dr. Mami sesi answer 0246 348334 0246 348334 0246 348334 Zahara mission na G capsules no what the mister no and a venom capsules no na enemu say ya de syphilis gonorrhea wo ba enka wo ho we de puani na ebe ko be ma kuro sansa gu be ma ho me eno no ye Zahara mission na G what the mister no ebenum G capsules no anopane anwumre sanso na Zahara man capsules no de be ma wo bo dabrigo na dombergo fan club sisi mu ye mre wo de ye Zahara man capsules ndi ye ba mission eno malaria fever typhoid diabetes wonum so etumi ema wo didi Fred Dr. Sesi name of Shannon Sir Josie Fashion area wono ena ashemata de kama meditate owo bom so woni meet me the sport no ena edi hwe ne munti majo empempam woni nyina emfa ema okama unsta bi nso na hyeme abomode a ne majo empam ma friend no e wo 0243 433465 0243 433 she's wono so ena amaminwi ya mede ashe she's bomodia na conro we von wo de kwa hinefa say engagement wedding baby a wo de kobia eye she's wo mo ebe obeye nwi kama ye ma me brago e de ama wo kuma se sports stadium a woni unity oil e na edition mo friend no e wo 0249 155 776 she's 0249 155 776 na yankwa mane so 03224 980 3503 98036 03224 98037 also borre mo na fe ye ne wo eni nkomo enfa cases no ho within the baby afefri obagoje mirror so a champion brofin kwa mo highways ajujo kan wate bakudra na ya woni danga Amsterdam me chew na obagoje ye besire e ma no o kwa awale kenya ko mo te ho wo se bu se die bu fufa nje bu yan aka wa wo nai wo se bu yan se aka de ma se ya wo se kam na menu ka ho a wo so wole e wuti ho nye